دیتنه که لگرتنا سیاسی آرمانجن گرتنا سیاسی او جبونا جلو کرنا هشمندیه یا تاکو نرامه او یکاوی دستحلاتیا جومیرا هبونک دریجدم ده فرمانداری دا مسوگر بکه تاکو جواک ببه دو پار آلیگر و دجبر جیرا هر دو ایزنگن دستحلاتیا گلم پراتی خواه بوان گرم دکه دما پیوستیه جبر کو ملهوری جواکه که مینا خواه چه دکه تاکو لهمبر توفه برانبر درکره بوین هری زحمت جالیه جناو برناوه دما کو ملهوری ببه باوریه که جواکی جبر بناوه پاراستنا ولیت جی پیلانن درویی و جواک آلیگر جی دستحلات را لپاش رو پارتا دستحلاتا گلم پراتی دسکنه لهمبر توفه جبر ایکو لبن کونه نشتجیبون و پنابریه داد جی و پارچه کرن چه کدن تا که کسی تو ندکه جبو تکوشینداری سیستم سیاسی برهنده زورنگا جواکی دناورا توف و بجارده یاندا جبو برجواندی و هبونا وان جسدم نزندینه جگرسبونا دست هلاته و بردوانبونا و جدور کاریه را و جنگاوی الهمبر دموکراتیه لگلوی امر بازا سیاسی تیدگهن جبر او مرنه که جمال گرتنا آبوریه او بشان هلدانا گندلیه مینا خداوندکی دیروکی به گمان ملهوری جخورا بهانه یا دبینه تاکو بمینه وکخوا بنگلک ناف و بیردوزین چروسین روشاوی مینا روشا دارشینه ای بیبر دنابره هر دو کوانان ملهوریا برولیتاریا بگومان کو بعث لپی خوا با جورک هدی کرن کل گور وی تفدگرن و لسر بمبکرنا جماوران بریا سلوگانان دخبته و لسر وریس بهتری میمونان دلیزه لگلوه جوتبونا سرتی استخاری هفجیویا دستهلاتا باسی و جواکا پپوکه جبر زودایی شورشگری بلز دبه زورکاریه که دستهلاتی و دبه دستکه که ویران کرن جواکه را و بن پیکرنا برکتی و رابرین تا که کس دما هولا جیانه که باشتر دکه لی دما هنک خلق هنه جبو ریبر ریزدار دمرن و تیاوه که هبونا ترورا دولتی مینا رجیمه که سرکوت کرنه وک راستیه که آشکره جبروه که ترور بوان کسن این خواه جسروک را کرن قربان را گریداییه این لاش خواه این لاشن خواه کرن مرتاله کی جبو پاراستنا سیستما نیریتی پتویی اف رجیم آرمانجن خواهین هندرین پیک آنی جا آفراندنا جواکا که دست هلاتی لسر خواه پارچه و درد خواه جوبونا دکشینه بریا رامانن این نمونه بونه که دوری جیان آرمانج دکه جبر کو خونن یک بونا عربی جواکان هشتو بون تا دمه که باور ببین کو بعث او بینگه جرابونا جواکا عربی را مینا کو هنکان باور کرو بو کو کومینیست رزگاری بونه آن نازی او ریه که جه نژادکی زلال و بهیز با جبروه که آوا کرنا دینبونا کومی بنیاد کرنه که جی ترور را بدر باسبونا دیروکه با و هیزن ملهور زنجیرن کاربونینه جی تک آرمانجه خواه دور ناچن آوا قد کرنا تا که کس جروشا خوا تا کو ببه مرووکی جی خواه دور کتی
سیستمên milhûr di ji hevxistina perwerdeyiyê da heta radeyekî mezin li ser ketibû û tiştê ku em îro li Sûrî, Iraq û deverên rojhilata navîn dibînin ji komên tundrew dijberên rejîmê û hindin jêra alîgir û şerê wêya dirindî li hember hevdû, em baş tê digihin kiryarên desthilatê ji wêrankirina pêvajoya perwerdehî û bombekirina wê ji kohên wê ve beramberî derketina setiya dijwar. Zarok hatibûne xwedîkirin ta bibin Şêrzadên Saddam Husên li Iraqê û Şêrzadên Esed li Sûrî, her wiha Şêrzadên ji şêrê Sunna ra Erdogan. Ew di rastiyê de qurbanên ji hebûna sitemkariyê re û hebûna serdestên bi mirov û mêjiyan ve. Welat bi du hevdû ve hatin rûxandin û sitemkarî, kûle û beniyan zêde kirin, bûne kargeh ji ber hemdana wêraniyê re û şuştina mêjiyan û berdana gendeliyê. Saziyên îslama siyasî çalak bûn, ji ber hemdana zaroktiyeke pepûk re. Bi diljêçûn û hingemeyê ve kelepçekirî, mîna dirêjiyekê ji saziyên netewî a Atatürkî û Basî re di gunûkirina mêjiyan da wêrankirina raberiyên Afrînerî, birêya weşandina zorbazî, ketxwarî û stûxwariyê ve û encam ji vê yekê cengên navxwayî, bêrawestan û bazarên qezencî ji firotina çekan ve û teroreke parzemînan derbas dike, çi kes jê bi ewle nabe. Zanyar li deverên rojhilata navîn lêgerîn dikin ji bo pêşesazîkirina şoreşa zanyarî a biraman û şaristanî û reseniyê ve girêdayî. Pişta wan ji vê yekê re mihrevaniya gelan e û berketina wan ji bîraweriyan takekesên wêna ên Afrîner ve ên nayên pişaftin an çewsandin, ji ber ku çendîn dem derbas bibe, çendîn erkên li ser milên xwediyên raberî zêdetir dibin, ta ku bibin xetîreyên rizgariyê ji civakên xwe re li hember hêzên faşîzmê ên dixebitin ji bo kuştina wê giyanê. Li gel wê sorenga hêzên zanîn û ronakbiriyê, li hember hêzên nezanîkirin û diljêçûnê di cenga Tirkî da li hember hewldanên rizgariya Kurdistanî berz dibe. Piştgiriya gelan wekî takekes bê ew desthilatekî nîşanekê li ser jîniya hişmendî û wijdana mirovî ye, ji zarzariya wê re ji bo pêşesazîkirina biryara civakî. Piraniya tevgerên şoreşgerî ên piştra bûne desthilatî, em wan dibînin ku sloganên rakirina ketxwariyan li ser netewê radikin ji bo rizgarkirina wê ji lepên mîtîngeriyê ve. Di aynî demê de ew dikevin di xefkê reweştên desteserkirina civakê. تا ku dirêjtirîn dem bimînin û bi qasî ku tê desthilatiya diravî û aborî pêk bînin, ji bo bikeve di berjewandiya tofê fermandar da. Berhinde dewletên netewî ji bo pişaftina pêkhateyên nijadî di xwe de bi ser nakevin, her wiha dirêj nakin. Ji ber teqandina rehperestiyên xwecehî û hevçûyînên ragehî û berjewandiyên kesên di fermandariyê de nakok dibin û ev hevpeymana berjewandî belav dibe. Bi hebûna lûbî û dezgehên ku di nav hevdû da şer dikin, ji ber cudabûna heyî di karê wan da û parvekirina samanên welêt ew rewş di hundirê desthilatê da pêşî diteqe û bijardeyên civakî da vê pêvajoya lêdanî da têne bikaranîn, ji bo tov şerê hevdû bikin bin gelek navan, yek jê rabûna nirx û belavbûna gendeliyê û vexwandina ji bo guhertina rejîmê ta rûxandina wê, berhinde hemî têgehên desthilatê
این ملهوریه دکن بینگه کی جبو هبونا دولت به وی آوایی ساز دکن و جواک که زورباز آوا دکن و او نکارن او جواک نکاره لهمبر و زور بازیا روزانه چه تفگره بمشینه. اف یکا پرواجی گوتنا زانست لاوران تورلیف شلدر آ نرویجی یا دما دبیجه ملهوری او بنما بنگهینه جبو جوینا مرووی لاوری سبن زایی و بیجانی او رامانا بنگهینه جیهانی را شورش مینا پسندانه که زوردار و تیوه جنگ که نافخاییه با آوائه کی جه آوایان با جنگا خادین وین نو لهمبر خادین وینن هایی وینا جواکی لگور ویه که وینه که پیرویه لگور خیزن آرتش کرنا توفی نتوی و راگهی تفدگره خورادستی فشارن دروایی دکه و کار و بارن و آکو حولا گوهرتنا رجیمان دکه آنجبو فشار آبوری لسر وینا دوردا جماوران دبنه ایزنگ جو گوهرتنن دولتان را و جوان دستوردان درویی را لسر وینا جبو گوهرتنا و بدمیرا آن روخاندنا وینا بریا بجارن خپیشاندانن آشتیانه و پشتی وی جنگان افخایی ته بوی رنگی روشلاتا ناوین بناف دکه ده چراوا وندابونه دا جه عراقی تا یمنی سوری و لبنانی و بداوی و ایران و ترکی گل دخوینا خدا دگوزه و درنده بمبارانه دکن دکو جن و ویران دکن جبو آرمان جدخواه ده هین دا مسوگر بکن ناکوکیا برجواندی ناف دولتی بینگه کی جه آوانته را دا آفرینن دبن جارنا پاش رابونا رجیمان لسر حساب کتنا رجیمندن او برجواندی شرپینا خوینه و دجواری آویرانی جیرا نابن خم لی او درندی گرتر دکن لگوری گرگی آخوا بدولته با جبرکو ویرانی آوی آبوری دهیلا جهف بکهوه و بدمه را پارچه ببه هبونا پرسکریکا کردی بیچاره سری ری بهتر ودکه جه تفدر باسبونن برجواندیان و دوباره آمده کرنا نافچه لگور خواستکن دولت مزن جبو دست سر کرنا لسر هاتنان مبستا ما برابونا گلیری دست برکری و اوه هاتوبو چیکرن لگوری هف پیمانا سایکسبی کو لسر قاولن دست هلاتا عثمانی جبر جوان ولاتان را چه سابارن راستین نبون جدما کو او ارد دست هلاتن دراوبوییان دنابرا خدا دابش کربون لشامه و مصر هروها مغول لعراقا نهادا لکردستان دنابرا عثمانی و صفویان دا هاتوبو پارچه کرن او پارچه کرن جواکا خورستی و الهفهاتی درست نکربو لی او رجیمن فرماندار جوان دوانان را کشین جواکی آفراند بون هر وها کشین راگهی مینا شر نافخایی للبنانه و لیدان لشکری لسوری ترکی عراق و ایران سردستبونا پارتیا باس لسردستهلات لهر دو ولاتان سوری و عراق و شر دستهلات اسد ببرادرن مسلمان را و هر وها داگر کرنا اسد جلبنان را و داگر کرنا صدام حسین جی کویت را و مجربونا وی بشر به ایران را آلوزی دوان دوران دا قط نسکنی جبرکو سابارن روچلات ناوین مینا هفدونه هر وها رجیم و هشمندیا گلن وی و هین مانه مینا پارزگه که ناف نتوی مترسیا بیردوزیا نتوی خودی رنگ نژادی آب گر به برگ راگهی بونه و دیار دبه او سابارا دست کاریبوی گر مینا ماینه که مزن هندک مایه بتاقه دکی جان کلیکه دا بسدما کریار دروی آن فشار آبوری و جبر میلیون خلک بیکارن
و لسر خیزا خزانیه دا دجین بیکاری شاخدایی دبه و بردوام گرستر دبه لرخ کو گندلی به هر دو سمن خوا همی سازین اولهی دگره هر وها آکارگزاری جی. اف یکا همی د چارچوبه و سابارا هجیایی روشک خرابه بدجواری لهمی میدان او دربارن جیانه وسا بدرکتنا لاوازی و بنکفتنه بندیار بونا تیگه یکیتیه و تیک چوناوه جبر جواندیا برزبونا کومنتاریه ای سودگر جه تیک چونا گیانی و جواکی را. اولا سیاسی او جوره که جوره ترورا راست ایتی ناسکرن بسرتیا خواه کو پالا خود ده لسر دقن کو مروفان ده هفته ده جسرتیه را. جنه مینا دستکه که جی کیف و لیسکی را دبینه هزران بدگرینه لقامچی بازی کرن و برینا دست و خواستنا باجه بزوره آن بیوه شر ما گلو دوردا چه فلسفه دو اول دا هیا و چوا تجه را هیا جه دروای ترور کرنو او بهراندنه با وکی کو انتون سعاده دو پرتوگا خدا چه بونا نتوان دا گمان دکه اول دماد بیجه در رو پلا شستونه هان دا اول جعالیه هشمندی و جوره کی جوره فلسفه دشیرو وکرنا دیارده گردونه و انجام کرنا داویه و چار نویسا هناسا مروفی. بیردوزی نتوی هول دابو چیروک و افسان دیروکی ببیشن این کو بسرکتنا نجادی آشکره دبن جبو ببن چکه کی درشکری لهمبر نتوی جیران دیروک بکار آنی بون مینا آلا وکا گربوی او هلان کری جبو شر او تبلی هویه لگل نتوندن و صادقاری بون به حسانی و دست هلاتیه به دست خاخن بریا قصد کرنا خونن جماوران و گر کرنا آگرن بالا بون و بسرکتنا نتوی و شبرویه که رژیم نتوی ببون چکه کی درشکری لسر او گلن این خواه بالا دبینن بخواجی ببون بهانه یکی جوان سیستمان را کو بمینن بهابونا دست هلات و ملحوریه وی هروها بجی کرنا راگهیه لپاش برگه نتوبون و شر میتنگریه امپرالیزم و جهوتیا ناو نتوی و تشتن مینا وان گوتنان جسلوگانن کو کولانا عربی بریا وان هاتو بون خاپاندن و هشتو بون مینا قرآن بچه بر و کوچکا گراندن و بنکتیا مورالی لگلوه دهندره و ارنگاریا شاخدایی کشایان گلک مزن بون دناف خدا پر پیک هاتین زمانی نژادی حلاند بون دناف تک زمانی دا جبلی پاشکتنا و رو پارتا آ به اسلام سیاسی و هاتو بو دقدان جبروه تقاندنا گلری نیزک دبه و گرتن هویا قزنجی دبه پیدیویه که او تکدانا روانی و جهفکتنا جواکی دبه روشک مسوگر بدرکتنا جنگ نافخایی شاخدایی لدوره که بخدا چه دبه تابق ها دورندن و فرحتر ببه. دو ماهی زانیار تکوشین دکن جبو نرخن روشتی به درباسبونا دیروکه و بپارزن بریا پیگرتنا وان به ارکا مرووی و تاوی کلمن گلک این لپیشیا وان درد کردن و به وگر آمج پرتوکا ترورا پیروز آتیری ایگلتون ام دکارن رخن دیاردیا پیروزبونه و کوکن وین دیروکی بهتر بشوپینن تای هفبوییا بابتی لپیش ویا که او برزبونا مروو زانیاره به هسته کی بلنج بر پرسیاری و روبروبونه و لهمبر هولدان کسن خوکرنه خداوند جبو بن پیکرنا نیشان شارستانی امرووی
بریا و خواندن جه دامزراندنا جواکا زانینه را ایکو ری ودکه لپیش دردانا هبونا آرام. سرکفتنا زانیار نیلسون مندیلا دی جیان خبات و هلوستن خوین زلال دا و پابندی بونا به نرخن زانینه و نتیوی کرنا زورداری و نجات پرستیه میناکه که باشه لسر برز بونا زانه بویینه. جبر او هلوست بنگهن رابونه بنیاد دکن پیشی جه یکبونا چارنویسان و باوری با آشتیا جیهانی و به پال پشتی بونا لسر کرت انجاما سرپیهاتین مرووی ین لدور و دستور و یاسین روشتی و یاسگرین جواکی جویابون جبور گرتنا لپیش تک برنه و گهشتنا جیانا بالاتر آستوناوی تک گهشتن براوری و باوریه یا لگلوه کتفگرار روشه جه پفخورینا مروف با آلاوین هبونا خوابا درته و جواندنا وی بکسندن را ین بوی را پیدوی نرخ و هستن بلند پارودکن پیدوی بون به هبونا نرخ و میناکن روشتی تاکو ببن ریگر و مرتالکی لپیش هولدانن درندی بونا مروواهیه برهنده امگلک مروف دبینن بدر بازبونا دیروکا کون و لسر دو بشام و تینه دابش کرن زانیارن خودی هشمندی و هستتی این کده ددن جبو ویزمکاریا جیان و مروفان لپیش از ازن این لدور گندری بدکاری هنگمه و مالگرتنه به همی دوری و دستکن وین بد واجویان لی زورنگه کی بردوام و قایم دناو برا هر دو طوفان دا هیا او زورنگا هایی لسر وستاندنا بردوام. فلسفه اوین هبونا و هبون زانینا انجامک دبشکوه جراستیا نرخن خورستی و مینا و خواندنک جمروو نورا تاکو جه چه تشتی کو پیوندیا وی با آدن و جیهانه و تک دبرزگار ببه جو پیک آنینا خوشیا هرتمی رامانیار زانیار جان جاکروسو پیشنگا نمونه بونه بو و پرتوکاوی هف پیمانا جواگی دبو انجیلکی جی شورشا فرنسی را او پشتراستر کچی شورشکی را دبه بهتر برز دبه دما ناوروکا خواه جنرخن سروشتی دگره جبرکو چونا چه تفگره که رابوی لیوگر خواه بینگهین نرخن نمونه بون ناکوه پیدوی خواه به سیورکی و هیا جبو آوا کرنا کرده یکی آن سازی کرنا خیزن رامان و نرینان و جبرکو مروف بمرن رو و ترسه و بندسته نمونهی بونا گیانی ببو بردیلکی سورشتی جتک چون و ایشیرا. کمبونا گندلیه هیچ توفن پلخی ده هیجانک بردوام دا بمینن تاکو جباسکن ینکو هیزن نزانی و از ازی سپاندمون رزگار ببن و دما دادمندی و ماف دسازین دولتان دا نبن بانگن شورش و خوپیشاندانه دبن دستگه که بستود جبو داناسینا بزورداری و سرتی آکو ویرانی خسته ده هبونا ولاتا و دیروک لسر سردمن مرنه ین دست هلاداران وکی و کروکان وی بناف کرن دبو باش چاو بینکی و وان پیگاوان وکی تالان کرنن بیداد بون جبونا لیدانا هفرستا نرخی و رفتارا جیرین جواکان را این راستی پرل خواندن هاتو بون وسا زیان گیها هین و خاطرن و انجیندار و وان تالان کرنان دبون آستنگ لپیش کی هابونا جواکان لزانینه و بنبونا دادمندی و اولهیه هبون راستی گفته و هر وها بانگن زورداری بلاف دبن و خواندناوی و بدست خستنا توفن بارکتی
جمافین خوین خورستی را آکو هبون جوان را پاراست بو و ریا کو بیدادی و نزانی لسر به تجار نابره که جاوین و زانین را و تالان کرنا مغولی باندوره کی خزایی لشارستانیین کول بغدای و لدوراوی هبون کربو به انجام تیک برنا مغول جگلک پرتوکن گرینگ را ین کو زانیارن و سردمه برهم دابون و تیا وی که کو جنگ تمی لپیش نتواند بو کلام و آستنگ کی جبو پیش وچونا زانیاری و دیاردیا زورنگ دیارده کی پیشینه کتبو یک ریزن لطکه یال پرسینو بیراوری امرو جهناس و هبوناوی و آدن را نخواست کو پیوندی یک هید نابرا هناس و آدن وک پیوندی یک ناکوک لسر زورنگ جبو گهاندبونا قزنج و خیرا از و زانیار دبینه کو دوی تیگلیه که بهتر وک هفسنگ و هفسانی هبه دناو برا هناس و کسین دندا و فلسفه این کو از دوسا کوم پیش دابرن و جیانا مرووی هشتبون لسر زورنگ جیگر ببه ری وکرو بون جو وکرنا درگهن زورداری سرت بونو هیزه و زانیار گلک دخوازن بگهن شادی بونا تاک کس و آدن بن سها کومه و دو چارچووه الهب هاتن و الهف کرنه و هولدانا بروا هف برینا زانیاری و آمده بونا هناس دو کومه دا و برواجی جبر هما زانینا مروف و دیتناویا هفسنگه لکیلک هبونو جیهانه زانیار بوونه و نیاز بوینه جبو زانینا رین رزگار ریه جهبونه را و گرتی بون رشتاریه که کسن نزان و زورکار و نابکارتینن جه آستن کرنا رولا گلان ده پیشوچونو بالابوناوی بر و باشترینه و دیارده آزورنگه دیارده که دوی ارینیاوی جنینیاوی بیزلال کرن و دهفاندنا بر و ارینیه جبو جه برنا نینیه لسر ریبیرا زورنگه جبو باشترین و بالابونه تمی و زانیار بخوا باوره و جبو زانابونه دخبته بیکو ببار آن به آستنگی و بیجانی هست ببه جبرکو چه تا که کسی که زانیار خو پیش داده به بریا باندور کرنه با آدن با باندور کرنه که خدمتا بیراوری و بالابوناوی دکه به پشت به بسبوناوی لسر هناس خواه ریوه برنا زانیاران جهناسن خورا لسر پیوندیا ارینی بخلکی را جیگر بویه دانستاندنا جیگر بوی لسر تیگاها تفگره ولو پیکتنا بدو همی روشن هستی لجم جماوران و زانینا کریار گودهی و روانی و هر وها تکیلیا گزوری بوی دناو برا زانیاران دا پیکته و زانینا راستین ده چارچوویا روشا جواکی و روشتی جی جواکان رایه بینه زکبونا خواه با آدن را و جواندنا هلده را جواکی دناوانا دا و ده حوالتی دا بالاتر در برین دبینن لسر هبونا خلکه بنسها هبونه که راستین پیدوین بینگهین جمروف را تیردکه جبروه او جرزگاری بونه جدس هلاتا گوشگیر بوی ده هاورن از ازیه و قزنجا تنگیه به هزان و گریدایه خواستکه که جینداریه و کلینا لسر حوالتیا جیگر بوی آب رنگه کی زندی به پیدوین هش و دل و شرامان باشی و روشتی گریداییه و گوتن برامان دادمند و تیاوی او رامانا آکو به پیدوی و خواستکن گلان را دمشه بیوستی او خواب اولهی خوشی و زانبونه و خواستناوی جه آشتیا جیهانی و قزنجا جیهانی رایه
هەبوون ئیرۆ ji زانیاران رایە yên binsa ramanekî berfireh ferebûyî resen û vekîşiyayê geş dibin. Reseniya xwe ji endîza nêdar û şaristanî ji gelan werdigire, ne teng û destayî ye. Têkiliyên mirovî hatin guhertin ta ku di navbera alîgirtinan da bêne dabeşkirin û nirxê xuristî ji peywendiya xuristîva li pêş hezkirina desthilatî û têkalîna peyrawan li dor hevdû kêm dibe. Ev guhertin û dabezîna di rewşê de amadebûna dirindî li cem mirovê pêşbaz ji bo limêjkeriya hêrsê piştgîr kir. Peywendiyên qezencî dewsa peywendiyên xuristî cihê xwe girtin û dê min mirovê diravî pir bûn û ji dema hêsanbûna jiyana wî ya destpêkê ve zehmettir bibûn. Êdî li pey rewşeke li ser sertiyê ve cîgire dikeve û wê bişan hildan dike ta bibe mîna eynikekê jêra an pîvanekê ji têgihiştina başbûnê ve û çûna bidûwê ve. Dirinde li vir serwer e û li ser vînan serdest e. Ew wan bi dîmenên hêz û şehnaziyê ve dinûximîne. Ta ku bedewbûn, xweşikbûn û ciwanî bibe dîmeneke nerm ji dirindiya jiyana nûjen re. Ê gelek mirov xwe pê girê didin bi behaneya nûjenkirina jiyan û nirxan ve. Ev yeka berzbûnekê saz kiribû bi aliyê harbûnê ve ji pêşbirk û zorengê de û her wiha malgirtinê re. Berhinde komkirina girtiyan di zîndanê de û pêşwazîkirina wan birêya afirandina cûreyekî ji azarkirinê ve bi ser navê ahenga pêşwazîkirinê navbera her du kevanan girtî geha Tedmûr dibe yek ji ferehkirina pêşesazîkirina dirindî ve. Guhertina mirov ta bibe jîndarekî tevlîhev di kar û kiryarê xwe de şîn û îşk hildikişîne. Dibe wêranker birêya azarkirina wî ji rêya dergeha zorbazî û tolhildanê re. Ji ber diyardeya girtiyê siyasî di xuristiya xwe de derbirîneke li ser pêşesazîkirina dirindiyê, girskirina bizdanê di jiyana teqekesan de wana bervedawiya wan dibir. Azarkirin hate karanîn bi gumana ger re li rastiyê û nazkirina gunehkar dikevin de. Li Yunanistanê û di dema Îslamê de berî wêne. Her wiha di serdemên navîn de mîna destîkekê ji parastina keşeya katolîkî ve hatibû karanîn. Li gel wê di salên şêstan de ji çerxa bihurtî ve zanistvanê derûnî Stanley Milgram ezmûnekê li zangoya Yale pêk anîbû ji bo têgihiştina pêvajûyên Holokostê ên leşkerên Nazî li cenga cîhanî a duyem pêk anîbûn û zanistê derûnî a Amerîkî Philip Zimbardo ezmûnekê di zîndana Stanfordê pêk anîbû û gihabû encamekê ku kesên azariyê pêk tînin divê pabendî fermanan bibin ji ber ew baş bawerin bi rejîmekî bîrdûzî cihekî xwe yê civakî û sazmanî girtiye û mirov di siruştiya xwe de bi awayekî siruştî ve fêrî derdora civakî a ku têda cî dibe û armanca rejîma Baas a serkûtker ew sînordarkirina afrêner
و رامانیاران و رادستبونا وان bi sedema azadkirin û sêxêfan ve ya rastî wana dihatin. Ji ber vê yekê terora dewletî li ser çi teroreke dijî wê zêdetir dibe û bi kirêtî cihê xwe di dîmenê dîrokê de li ser distîne ji bo desthilat xwe ji rûxandinê ve rizgar bike, sertiya bêsînûr pêk tîne. Pêşesazîkirina terora dewlet, partî, komên biçûk, ku meleyên nepenî, mafya û malbatê ew li ser xwe parve dikin. Li gel wê teror ji ramanekê ve ku di henasta tê bi lezva tê mezinkirin dest pê dike. Ta bibe binemayek an zagonekî. Rastiya av yekîtiya dîrokî di navbera mêrê û desthilatê de gelek derdên dirindî bi xwe re derxistin. Tirsê piştrast kiribû, wekî dibistan û zanistê çêkirina mirov bi her du şaxên wî ve a oldar û pir tirsûk ji fermandariyê ve. Ev yeka rê dûz kiribû li pêş berzbûna rejîmên bihêz û serkêş, gelek pisporin ji eyalkirina kelejana cemawaran ve. Stûnên çandeke gelemper û olî binyat kiribû. Taybetmendiyên xwe ji efsanîbûn û rewrewkan ve distîne. Ên bûbûn rêbaza jiyana rahênanî al ser şagirtan ji zaroktiya wana ve hatibûye sepandin. Ev bijardeyên xor deh dabû ta bi çi tiştê vala biramin ji bilî mijarên guhertin û demokratîbûna naverokî de. Bêguman ku avakirina nimûneya zanyarî li cem takekes dibin siha vê rewşê de pêdivîya xwe bi berzbûna navendên rûnakbîrî mezin heye. Bi cemawaran re tê keve danûstandinê, birêya wêje, raman û hunerê ve. Pêdivîya vê yekê bi saziyên xurt ve heye. Gotûbêjin xwe gel desthilata siyasî kurtir bike û ji bo pêşesazîkirina biryar û çêja giştî beşdar bibe. Bê vê yekê şûreşa zanyarî pêk naye. Ew şûreş aştiyane ye, ne sert e û di siruştiya xwe de gendeliyê napejirîne. Desthilata siyasî rewşeke qayîm e di xuristiya xwe de. Lê hêşmendiya desthilatî mirov dikare kêmtir bike bi rengekî ramanî ve birêya vekirina derfetan ve ji hemî zanyaran re ji bo têkel bibin di bîngeha wî de ji jor ve ta binî. Ev yeka dibe kelem li pêş diyarbûna dirindîbûnê. Em wêna bi berdêla bistûd ve bînav dikin. Berhinde hişmendiya gelemper naye şikestin tenê hêdî hêdî û birêya ramandina bige şepêdana hişmendiya afênerî ve. Li cem takekes kêmtir dibe. Ta ku birê û hunerên rêvebirinê ji zaroktiyê ve hûste bin. Ramandin ji derveyî şanhildan û guhdana desthilatiyê bûye tiştekî zehmet. Berhinde hişmendiya afênerî li cem zanyarê jin û mêr mijûl e. Birêyên rizgarkirinê ji kulbûnên desthilatî û derzên wêna li ser hizir ve. Şihevkirineke diyar ji alûziya ramandinê dina toj vanî ne. Ê ku mirovê bi tenê wêna jiyan dike di danûstandinê
بپرسن خورا و سینور کرنا درباس بوناوی دهندر دا تا نبه پشترا سدمکی خورستی جرک بری و راپرین را برهنده رشبینی و دلزاری نونرتیا روی گشتی جیانی را دکن ده چارچوبیا ویدا وندابونا مروی روشلات ناوینی بناوا وندابونه دا انجام ده و را دستبونا وی پشترا جه قامبونه که رامانی را پاس فنده جه تنبلی بونه که گیانی و هزری ته نایا در باز کرن تنه زحمتیه که با بگومان که ویجه و هنر بپیواجویا الهف کتنا دست هلاتی با باندور دبه لور ام دکارم ببیجن کنزانیار دوری دست وردانن دست هلاتان و فشارن وانا رادوستن و جدیمنه و بگیشتی و دورناکوین تنه با آوائه کی و دیتنن وانی به آلی خراناکه با آلیه که شپیدان رامان نووا گرد به دست هلاته و جویا آن لحنبر وی سکنی ما گلو ام دکارن تیگهن دست هلاته جنه هست بونا کومی و جه ببن تنه به درکتنا ری وبر نکه نووا ما درکتنا توری کرنه که بردوزی کشه چارسر دکه تا به بردیلکی جی دست هلاتیا بیرا آن او دست هلاتیا نو دوی هنک رفتارن وی دست هلاتیا بره بخیله شبرکو هناس فیری جوره یکی جی فرمانداری بونه نکاره به حسانی جه وقته تنه پشتی سالن چه پرورده کرن و راهنانه خالق دن هیا دیاره و گریدای برای ناس کرنا پیش رو جیبا جبو درکتنا درندی بونه نابرا هر دو کوانان شورش شبرکو فولتیر بری مرنا خواه 1787 بحثا شورشکی دکر دماغود خورد وی رو شوان شاطر به شبر وی تشتن جوان ببینن فرانسی تمی درنگ تین لی او دداویه داتین لگلوی ده رواشتا دست هلاته دا هنک زانیاری هنه جیرا ودکن جبو زیده سردستبونه لسر خلکه پیک بینن و لرخ دن زانیاری هنه خلکه بهتر شیار دکن بگرسبونا بوبلات و فلاکتن کل سر وان دمشن پشترا تفدگرن تاکو حول بدن مافن خوابستینن برهنده ام پاشکتنا راگهاندنه دبینن تا پلیه که قد خبونا ساتلایت لسوری دما سروک بری حافظ الاسد تا سال 1995 و لهم دوران دا مینا کوریا یا باکور و ایرانی تا دمانها هروها دستکن پیواندیا جواکی مینا فیسبوک و یوتیوب لسوری برید 2011 هین قد خبون تبی کنها ببنده لی دبن چاودریه که دجوار دایا هروها لتلکی هنک دولت اسلامی لگلوی جیانا تا کس لسر انترنت اکبریه که جدا سلاتیات و تلیتر را آرنتوی اولی جنگا دسهلاتان لهمبر روانی بونا گلان و هولدانن وینا ایتک چوی
di avakirina tiştê ku tê hilweşandin hemî stûnên cîgirbûn û ewlehiyê têk birûbû. Tûfên berketî ji dijwariya rewşeva ew ku hîştibûn ber ve bijareyên bêdûnde û westiyayî biçin, an berxwedanî, an bazdan, an ku derketina bi zûrê ve. Bi vî rengî ve valahî di nav cemawaran û rejîma siyasî de kûrtir dibe, a bi awayê xwe ve destê xwe li ser meydanên jiyanê datîne û rêbaza hingeme û bizdanê di navbera tûfên portbûyî bi ewlehî û tebata we ya derûnî ve, ji ber ku cîhana qamebûyî ew armancek e ji ramana serkûtbûna berpêşbûyî ve. Afirandina jiyaneke nîviyayî bê can ji armancên hişmendiya totalîter e, berhinde hilweşîna naverokên xelkê û hatinrêzî, nûnertiya alava berdewamiya desthilatê dike û gerentiyê dide cîgirbûna wê. Dewleta Bas gewdehên xwe yên bi jehr di nav civakê de çandibû. Rêbazên xwe di hişmendiya zarokan de çandibû û bi vî rengî ên bi salan ve li ser propagandayê behs û ramanê we ya bêgur xwedî bûne, wê nikaribin şûreşekê li hember wê birêva bibin. Em mînakê Riyad Hicab, Rifat el-Esed, Abdulhelîm Xeddam û Esed Zobî û ji bilî wan wek nimûne. Lêberî vê yekê divê pêşî ji bêguriya netewî rizgar bibin û nirxên sivîlbûna nûjen vexwin. Ev yeka li ser wan pêdivî dike ku hewayên xweşî û pirjimariya nijadî û olî biafirînin. Ev yeka nemaşiyane dibin siha vê awanteyê de û her tiştî tarûmar kiribû û cîgeheke xuristî ji çete û terorîstan re afirandibû. Ên ji her alîva kom bibûn ta ku ramanên îslama siyasî a pûç belav bikin, hevgirtina Sûriyê û baskên wênayê leşkerî, dewsa desthilata Basî fermandar, ji ber desthilatiya Basî hemî jêhatiyên azadkirinê wergirtibûn, ji têkbirina şoreşa girtiyê siyasî ve û hewldanên wê ve ji guhertinê re. Hemî van destikan ji wê xêza dîrokî ji serkûtkirina rejîmên siyasî û cemawaran re wergirtibû û serdestkirina li ser cûş û sewdayê wê, nêzîkbûna desthilata milhûr ji mirandina jiyanê ve di çêja cemawaran de li ser dostaniya xwe bi dîroka dirindî re terbirîn dike, ta astekî pir metirsîdar. Dema aliyekî girêdayî bi dîroka kevin ve vejîn dike, ji xwedawandîkirina serok û avakirina peykeran jê re li kolan û holên giştî, hejmara wêna û gotinên ku li ser dîwarên nivîsandî wê serok neke nîşaneke ronaqbirî, lê lekeyeke reş di dîroka mirovahiyê de. Gel wê ew milhûriya hizrî a ku rojane tê pêkanîn dihêle bawerî di navbera pîrawerî hişmendiyan zehmet be, li ser dema tirsê ve, ji ber ti pêwîstî nîne ku takekes bi amadebûna serok biramir, ji ber ku serok nûner e li ser huner, raman û bedewbûnê. Perwerdekirina şerrûdiyên dijminane û xwarinkirina wan bi ufkûfî û diljêçûnê ve ji kiryayê desthilatên totalîter in. Dema ramandina rexnî dibirin ji berjewendiya radestbûnê ve, ji resenî û bilindbûna serokê xêzvan re ta ku çi şitlekî şîn hişk bike, ji ber ku zorbazî timî tevgere li xwe dike û beramberî wê jî zorbaziyeke dij derdikeve, tundî bi her tiştî ve girêdayî dibe. Yek ji balatirîn rengên wê yên yasaya tevîkirî, berhinde yase bi sertiya xwe ve tête naskirin, bi pêdivîbûna hêzekê wê sepa bike û kesên ku wêna binpê dikin jê siza dibin, saw
به خورستیا پیوندیه و دنابرا تاکا کسان و رژیما آکو سازیان بریوا دبه دا در باست به لکیلک جهفکتنا جماوران آگیانی یک همان تحتا بو بروه گمه برهنده روشا کردستانی دبنسها رژیمن این کردستانی داگر کردکن دا جه ماتمایی بون و سیر بونه لگلوه سرکوت کرن ریخستنن دجبر بریوا بربو تاکو جه خونا آوا کرنا سابارکی آزاد و سربخوا دا کبن تا خواستکا اری کرنا آخفتنه به زمان دایی که آن صدق بونا تناهی خادی نرینه او همی به انجام گروربونا و دستلاتی ریخستنی و پیراوی آوه جریجیمن هریمی را جبر لکو داره بهش هبن کت خوار هنه روشا کردواری تی برکتن گلک جاران که او جی انجام او هف پیمانا هف بشوایه تنابرا تسهیلات فرماندار و ریخستنات جبردان هنگو میناهوی آلاوان و شیوین پیشنیاره اموی دبینن بهتر نیزی پشافتنا خوبخش به ترکبون عرب بون و فارس بونه وایه و چونا بی آگه چه قالب بونا توتالیتر تالیزو کا پرست بونا تاک کستا و بیاکا جنیشان نزانی کرن و گنو کرنا جماواران وایه اویاکا تایبتمندین کو به هلکتنه و ده هر دو سازین اولی و پارتیتیا توتالیتر دا چه بونه تکناده اف دمینه برسبک ساده جروشن واندابون و کولتیا چه بویی و بدجواری و دما هاتو بونه دامازراندن لگوری پیوستین قناخه وکی چاخن دست بیکن چرخا بیستان ده پارزمینن جیهانا کبندا ام دبینن رامانا نتو پرست و اسلام سیاسی آجومی این تکدایی بچمن جیانا دموکرات لجمگلن روشلاتا ناوین تک بربون شبروه یکی ایدیوی بو نیزک بون جه پرسکریکن مینا راستی ریجه و اشکر کرنه را او یکا سوتره جوو بدست خستنا باوریا جماوران بریو بری و ریخستنن ویناوا برهنده وجین کرنا رو پارتا سالن هشتیان آشورشگری و هولدانا نو کرنا وی مینا هولدانا صاف کرنا لاشکی گن بویی جبر جماورن آران دی و باندورا رو پارتا دستهلاتا نتوی و بباوریه که سروک خدا آن پیخمبره که هاتو بویه شاندن او برواجی گوتنا فیلسوف انگلیزیه جان لوک ای گوتو بو سروک رنج برکه لجم کل و ما فی جماورانه وی پاشفا بدن اگر دستهلاتیین خواه در باز کرو بو سروک رنج برکه لجم کل و ما فی جماورانه وی پاشفا بدن اگر دستهلاتیین خواه در باز کرو بو تشتکی وینا کومی و تاکه کسی تکنابه جبلی دو تشت گندلی و رقبون لگلوه ام دوی درباره دا دبینن کو تکوشینداری آرامانی جنینی و گریارن جماوران و باشتره شکتنا تخف اکبری او کرتن هدیه زیزبویی دا بلسها گنگشکرنی جبر هبونا رفتارن دستلاتی مینا رژیما سرکوتگر آدولتیه تا که کسان گریده ده و لسر دورخستنا آفراندن دخبته لسر دورخستنا آفرینران دخبته چینا به گنگشکرن به میره اولی را روشلات ناوینی آن به پارتیوانه کی توتالیتر را جبردوزی پارتی خواه دورتر نابینه او هر دو لسر یک خیزی دمشن پاراستنا صوفی بونه لگلوه میره اولو پارتی
توتالیتر جیانا خاطر خان کربون. جیانا خاطر خان کرن جبو پاراستنا گیان باوانیا مالباتی و به چه جا جواکان و گنو کرنا وان و به درباس بونا دیرو که والستبون. لگلک جهان دا جماوران کربون مینا چپکوان به باندورا ترس آن روشته با. هنر جدر بایی ویوا ستونا هبونا مروف ده زلالی و رامان بونه دا ساز دکه و ده هندر خدا رکبریه که نشان بده. لهمبر رو کا ترسه آکو ده سلاتیا توتالیتر لسر هشمندیا هندرین آجاماواران سپا کربو. برهنده زمان بابتی تمی برودان استاندنه به نیران را جبلی میان دچو. بدیوی بو تمی پشت راست کرنا لسر کو او یکیتیا زانیاری ساز نابه آن بسر ناکوه به یک بونا زیرک بونا رامانی آبینگهین وینا ای آبینگهن وان آن بینگهن بینگهن وینا جن لرخ میره رادکه. به تنبونا برو پارتا نیریتیه به شیوازن زمان و برزد بو. و آلابن و هفدودانی یه بری خود ده میر جبر کو او سردست لملاتیه. آگریگتر دوی درباره دا که ام بجی کرنا دستکتین مروف هشمند لهر میدانه ببینن و بری وی آن پشتی وی هولدانن راهنانا رامانی جتوفن سرت را بی. این گریارن زودار آن گنهکار گروبون بریا اول آن نتوی هاتو بونا خاپاندن. مبستا من به هر دو زانیان دان جیهانا جن و میر لگلوه وکشینا ریخستنا دولتا اسلامی مینا که نیزک بدو خوابا هزارن دیل هشتو بو. به تایبتی و جنن این دبونه ناوندا بکیشه و آکو دکارن تندرویه بدلسوزی جزارو کاراوگو هیزینن. شبروه پیوسته او جن بین پرواده کرن به درباسبونا وان لگلک گناخان تا خوناخا رحت بونه. شبروه که درندیتیا دستهلاتی و درندیتیا مالپاتی دناواروکا خدا یکن و چه رو بروبون لگل دستهلات پیکنای بریا تاکا کسان و آن ببریارن یک آلی سینودار و لی بریا گانینا مروف خوبان لی دانان در باس بکه و لگر روشه جیان بکه. راماندنا به تکوشنداریا و زورکاریه با و دا مزراندنا توون لحف هاتنه که راستین و گرم تا که کسین روناکبیر ده جبو به آزاد بون بری کون و برنگه کی بری کو پیک با شترکو نیریتی پیدیوی آخوا بگریدانا نیشانی هیا بتیگاه باشیه با بهتر بگریدانا وی بتیگاه سیگاریه با لگلوی نیریتیا آزانیاری واتیاوی نازکبون تنکبونه و بدان استاندنا هری خوش را بزاینده دن رای و میاتیا زانیاری او برسفدانا آشکره جنیشان اوین را و وخاندن وی جهف پاریا که راستین را آبریا وی توون رجیما دستلاتا توتالیتر تک ده و برماین وی نیمی جید به آکو دکو مکرفتار و روشتن گریدایی به اسلام سیاسی و برنگکی راست و برزبویی ده به. بشداری زانیاری لگوری اوین هابونا و هابون زانینه لدج بجارا تفگرا فمینی را دوسته
لی تمی هول داده تو ون خورد و شام بکه جبو برهم کرنا رابونه که به یکیتی هر دو زایاندان و پیکته شبر کو بتیگهشتنا ما جب جارده زانیاری بهز و دست هلاته دا ام دکارن ببیجن بپیدیوی بونا بجی کرنانی نیشان سیستمک آزاد کو بتوندی رژیم فرمانداری جومی خودی رنگ کنتوی تک دبه بریا بجین بونا جواکا زانیار او دکاره جدزگهن ریوه برنه و او دکاره جدزگهن ریوه برنه و دور نکبه لیپی را بمینه او کمانین و سرراس بکن برهنده لوبین جواکی دبن رنگکی بردار کری جره و برین ناونده او پیک هاتکه پیویست جه پیشوچونا وینارا لگور پیدوین برجواندین جماوران و سودنوان سرراست کن. هنک زانیارن جن و میر دمک خواه لگل اول آن پارتیه که و درباست کن و به هنک راستی و بنماین مهنگرتینی و دکتن دردکوین جبو ببن بردیلک بسود جه تیگهشتنا جیانه و جه دربایی شرکن تیکه ها کوتو نلگل من بی دل دجمن آن تو چته یکی پلان بازی به همان روشه با بگومان زانیار هول ده که هر تشتی تیبگه آخویا و آن پنی ده اینی دمیده برهنده سیستم تینه گوهرتن و آبوری تینه رو خواندن به سدما ناپوکین قزنجی و نه زیده تر گلوه ترور تیب کارانین تا ببه دستکه که بجی کرنا دستهلاتی دراوی و به ریا جیگربونا دستهلاتی و دجی خدا و چالا کرنا ری خستن نوینا روشنبیری ده هندره بجاردین آفرینری دا جه نویسکارن دستهلاتار و هنرمندن پیرو این گریدانا خواه پیشکش دکن برانبری بر بجارین دمکی اکو دستهلات بدوان لگلوه دستهلات بک هاتین آفراندنه تک دبه و هنرن دلسوز تالان دکه تاببه خالی و توبن مزنایی و دستهلاتی لجم روشنبیرن دستهلات دا آفرینه این دوج آفراندنه بردابون و پال نرن مالگرتنا دراوی لجم خواه خود کربون و لپیکتنا بدو تشتی که دستهلات جوان را چدکه جسخته بونن خاپینوک آگریدایی بنافداری و رهنی کرنان با چما زانیار نشتجی تناهیه دبه بکو در باسی هندره تفگره بده و به ارکن خواه تکوشینداری قالب و بدکاری راماندن جپیوندیا دستهلاتا سرکود کرد به جواک را دبشکوه اف پرس خواه پسندان دکه ده چارچووه لگرینا ماجی کشه یا درندیتیه را و بلاوبوی بن باندورا فشارا دزگهن اولهیه لسر جواکه بگشتی و او تناهی جواکی تیگهن تیگ چوی درخست بو تا که کسان بریا رفتار و روشتن خواه اوه بخاند و خارو بون ده ام بگوتن نویسکار کردستانی یحیی سلو و مجول ببن ده پرتوکا خوادا به سرناو زمان چیه تا که کسی ایکو پیک آنینن خویی و آفرینری کار نینه دمیر دبتن آلاوک پیک آنینه تا که کسی پورده و هنکرن دوان هلو مرجن
ku têda hestên wî yên mirovî vedikişin û sûriştî wîna kontrol dike. Bi awayekî ji awayan ve ew ji hest wijdan, hêza, mêjî û ramandinê ve xizan dibe. Desthilata milhûr qanîbûnên xweser li cem mirov asten kiribû. Şerê zanyarên jin û mêr bi hemî rêyên nerm û sert ve kiribû. Şopandina takekesan û kar û barên wanê rojane ji bo bîrkirina wan bi rastiyeke reş ve ku ew di zîndanê de ne. Zîndanekî mezin navê wî welat e. Welatekî takekesên wêne tiştê ku desthilat weşandibû ji jiyaneke bêbawer ve dubare dikirin. Dijminatiya mêrên desthilatê bi ronaqbîran re dîrokî ye û bi xwe cîgir e. Mîna rastiyeke aşkere gumanî pê nabe û pêşvexistina dûrkarî û serkûtkirinê ji karê wêne ye, a ku afirandin û sazkirinê celew dike. Yek ji armancên wê ew serkûtkirina dirindî ye. Mîna sîstemeke jiyanî li vir em dikarin têkoşînên zanyaran tê bigihin ku ew berdêleke şaristanî û parastî û heyî ye li rex sertiya terora dewletê û partîtî û çêkirina wan ji dû desthilatan re mezintirîn û biçûktirîn bi hevdûra dixebitin li hember xwestinên takekes ji pêşveçûnê re. Berdewamkirina ji kiryarê rêbaza serkêşî û berxwedaniyê ve pir caran sîstema desthilata biçûktirîn bi awayekî kirêt bersivên wê dabû. Partiya dijber ji armancên di navber her du kevanan, ji armancên girêdayî bi cudakirina desthilatî û xwestina bi berizbûna qezenciyê ez ve li ser hesabê binema û bijardeyên gelerî. Zanyarê îspanî Helbesman Lorca ê di destpêkên şerê navxweyî de sala 1936 hatibû sêdarkirin. Her wiha Picasso ê dijwariya cengê berz kiribû. Tabloyên wî li ser berxwedaniya zanyaran ji desthilatên milhûr re derbirîn kiribûn. Di vir de David Hume dibêje, felek tenê cîgirbûn dide mafê fermandaran, birêya fêrkirina hêdîka ji hizrên mirovan re, ta wan bi çi desthilatê ve nêzik bike. Piştî bihêle xuya bike, mîna desthilateke dadmend û hişmend. Lêbelê Dionysios dibîne ku hêza siyasî li ser bîreke têkçûyî hatibûye damezrandin û ji bîrkirin ew dermanê bihêz e ê ku rê dide şaristaniyan ku bi awayekî çalak ve bixebitin. Ev hemî me dihêle ku em bawer bibin ku vîna cemaweriyê bîrawer a ku bi vînên takekesên afrîner û çalakvan ve girêdayî dihêlin ku van bi demê re bêne ji navbirin û rê vedikin li pêş nifşên ronaqbîr ta ku hevgarî û felaket bi demê re biguhêrin. Azadî tenê dirindeyeke desthilata serkûtker ji henasên girtî û cemawerên xwe yên hêrstar ve pirxistibû. Berhinde henasê hêrstar azadiyeke dirindî di xwe de hîştibû ta ku derbixîne û ji hinavên xwe agirên sor berde. Hemî tiştî disûtîne. Li gel wê Hegel di pirtûka xwe de
terminolojiyaya giyanê gotibû nediyarbûna cudabûna bihêza mirinê a wêrankerva girêdayî ye. Nediyarbûna cudabûnê bihêza mirinê a wêrankerva girêdayî ye. An bi tiştê ku nav lê dibe terûra mirinê ve. Desthilatiya Esed a bav û kur. Karîbûn her du ev nimûne bi demê re biafirînin. Desthilatiya Bath a Sûrî mîna a Iraqî li ser mirovan siwar dibûn bi cudabûnên netewî olî û hatin rêzin wan û civakê parçe kirin û li hember hevdû ve kar anîn ew tiştê ku navê wî welat kiribûn girtîgeheke mezin tirs têda cîteng bûbû ta ku bi dawî ve her du welat bûne gerava hingemeyeke bêdawî di qonaxa bihara xwînî de. Ew dirindîtiye a ku desthilata comî lê miqate dibû di hindirê girtîgehên xwe de di dîrokê de diyardeyeke nenû ye. Di dîrokê de ew diyardeyeke nenû ye. Lêbelê tête pêşvexistin bi demê re birêya afirandina şêweyên azadkirinê ve ji bo çinîkirina bersivekê di çarçoveya perwazeke rêbazbûyî de dikeve di wêzimkariya desthilatê de ji bo rûbirûbûna berkepên wênayên dijwar berhinde berdawna îslamiyan ji zîndan û girtîgehan ve dibû encamekê ji têkçûna wê bihara xwînî angû bihara erebî. Ew raperîna gelerî ji destpêkên wêna ve têk birûbû. Birêya slogana Xuda mezintir e porabûna ku min serhildayî ji mizgeftan ve di her înê de. Ev yeka ne rast hatinek bû lê planekî hatibû amadekirin ji bo binavkirina tevgerê û gunûkirina wê. Mînakên zorkariyê ji pirtûkên pîroz ve hatibûn wergirtin. Rodanên girêdayî bi qonaxên çêbûna ol pesindan dikin ta bi rengekî siyasî hatibûne bicîkirin û rewşên ên hiştin cihê xwe di jiyanê de bigirin. Berhinde hişmendiya taqekes bi alavên teqandinê ve dagirtiye. Di derbarê malbatî û hînkarî de her wiha danûstandina wê bi êndin re tiştekî xuristî ye ku desthilatiya siyasî vê yekê qezenc bike û sertiyê bikar bîne birêya xistina wê di rêbaza perwerdeya hînbûnê de a şagirtin wêna radikin. Ji dema çûna wan li dibistanan û tevlîbûna wan ji perwerde û hînkirinê ye. Rejîma Bas xweparast bû dema îslamiyan ji girtîgehên xwe derxistibû ta ku birêya wan şûreş bête têkbirin. Birêya ji navbirina xwedî hişmendî ta kolan û nerîna giştî nexin tevgerê û sûd bi awayekî ji awayan dîtibûn. Şirabûna îslama siyasî ve li Tirkî a ku bi rengê xwe ve îslamiyan bikar anî
ji bo armancên xwe bi dest xîne. Li Sûrî, Misir, Lîbya û deverên din birêya bikaranîna komên İslamî ve mîna destikekê ji serweriyê re her wiha Îran wisa kir ku birêya artêşkirina komên Şiî her wiha dirindîtî bergekî İslamî cûmî li xwe kiribû bi bandorên kîn û diljêçûnê ve têrbûyî ve bi navê rûxandina rejîmê ve gel hatibûn rûxandin û malên wan hatibûn hilweşandin û serên xelkê hatibû birîn bi nav û bihaneyên gelek. Ev yeka bi awayên kuştina dîrokî ve hatibû xwarindin li gel şêwazên nûjen ji terorê ve. Ev yeka dihêle serweriya yek alî li ser cîhanê berdewam bibe berhinde teror bi rewişt û yasayê re nakok dibe, bi azadî û demokratîbûnê re cuda dibe, gendelî li ser dikeve ji ber ku ew ji encamên parîparîkirina giyanî ye ji cevakê re. Wisa xuda hatibû têkbirin bi navê belavkirina ayîndeya İslamî bi hêzê ve her wiha yase hatibû jinavbirin bi navê vexwendina rûxandina rejîma siyasî de şûreş naye kurtazkirin bi bersiv ve kirdeyî ve beramberî kiryarên desthilatekî bixwe ve lê ew komek vîn û ramanin hewl didin derbasî civaka serkûtbûyî bibin ta ku bibine navarokekê ji guhertinê re. Ne tenê têkbirinên desthilatî ne di navbera aliyekê hewl dide serweriyê bike ta ku bibe desthilatdar desthilateke nû cudayê jiya din be. Kurtazkirina şûreşê bi guhertina bilindiya desthilatê bi hinek din ew têkbirineke zor bede ji rastiya civakî re û hewldaneke bilhe ji cemkirina li ser xewnên xelkê ji dadmendiya civakî û guhatina demokratîk re. Ev mirandina ji bo gihîştina desthilatê bê guhertina navaroka wê gendeliya civakî hîşt ku mezin bibe li ser hesabê bijardeya bîrawer a ku li rêyekê ji guhertina navarokî re dikere û dîtina projeyên geşepêdanî dikarin rewşê biguherînin bi afirandina rewşekê baştir lê ew têkçûna li her derê belav bû û paşveçûna aborî û wêrankirina navaroka binî bibû asteng li pêş gîhandina armancê. Zanyarî baweriya tek hebûnê ye. Rastiya zanyarî tune dibe dema em xwaradestî tundrewiyê dikin, ew kelem metirsîdar e û dibe asteng pêşzanyaran ta negihin hebûneke ji wêranî vala. û tundrewî ji navdariya pîrozbûnê hatiye û hêzin xwedî berjewendî di civakên devgirtî de wêna belav dikin û hêzin serdest Sûdê ji vê digirin birêya siyaseta afirandina aloziyên bidûhevdû û belavkirina tundrewiyê bi rengekî kirdeyî xizmeta berjewendiyên giravî û malgirtina sermedarî dike û derfeta qezenc û ketxwariyê zêde dike li gel bicîkirina nearamî û zorenga cûmî an partîtî an netewî û ev yeka berdewam rêve dike ji mîrên cengê û dewlemendin wê re bi rêya mijûlkirina gelên paştemayî bi awayekî siyasî û her wisa dûrxistina wan ji rêxistina civakî ji bo afirandina kûrtên kûr û berdewam û wisa jêra hêsan dibe pêvajiyên malgirtin û sepandina rastpêrîkirin û destwerdana biyanî û ev tişt zelal dike dewlemendiya deveran bi hatinin aborî
اویکا نیشان دده لسر پیوستیا دولتن سردست جه دست سرکرنا وان هاتنان بریا دانینا نقشیا پارچه کرن هر کرن و بجی کرنا گرتن هوین راگهی نتوی دوان دوراندا و نمونه تندرویه دکوه اندیزن سازی و پارتیین ین کو نرخن ستمکاری دور کرن و گندلیه دپارز و جناف برنا همی زانیاران ین شری پارتی بونا پوش دکن و هروها شری ندیار بونا سیستم راستین او بخوا روانه هینه برهنده زانیار دبینن جدا مزراندنا کومن گشتی گلک پارتی شپیل و کوملیان لخد گره مینا چاره یک مستوگر جبو رزگار کرنه جه بیجانیا هشمندیا گلمپر و ناوندیا بدن کتی آدورکار جوینا زانیاران ین گره لراستیا جور بجوری و هفگرتن و کار لگوری ریبازک راستین دکن و بریا دانینا بنما هفجیانا آشتیانه جبو برهم آنینا بجاردین زانیاری و راوستاندنا جنگان ین ببون نیشانن باب دستیه و گورینا آفراندنه به هزا چاف کری و تیدچونا لپی آلوزیان افجی مرووان وگران دبون چاخن جنگان آدیروک جمرا راوکر بو و باش میناک روما شارستانی دستهلاتداری زورکاری و پشتارو خاندناوی بسدما هیلینن هفگرتنن وین دستهلاتی و دوی زورنگ لهمبر هیزن نزانی بی ریوبرن ین تینه ناسکرن بفخاندرن پیش سازی آمرنه او ارکازانیاری آدبه کلیتا تیگی هشتنا همی اول حضربون شپیل و باورین جبو پاراستنا مروف و هبونه بریا قایم کرنا نرخان و زانیار پارزوانا هر بردوزیه که ساغلمن او بنامه خواه اوین هبون زانینه ریبندن کور دنابرا اول و فلسفه اندارا دکن و به تایبت مندین گلان و جدا بوناوان شهناز دبن و هول ددن برین ریخستنی نو دتیکلین مروفان به هفدورا ببینن و ناخوازن ناکوکی درست ببه او مرتالکی پاریزن جورین بردوزیان ین جبو جیان و مروف بسر دکبن و تا ام هبونا آکو ام تیدا یکساند بمبریا برکتن بیراوری و باوری تی بگهن بدویه کو ام ببن ناوروکه که جره خستنا زانینا بباندور ده ناسانده ین بسدما پیواجویا شیرت بونه براویتی بون ین نرخن تاک کسن خدا وندا خدا کری جیگر کرن جبو برجواندیا قزنجوانان ین خواه لپاش ماس که رابونه برجواندین خوین تنگ ودشیرن او کریار تفگره کریاره کی مسوگره هبون بخورستیا خواه لسر جینداران توا پیشکشت که و هشمندیا دورکار بلاوازیا خواه دیاره و رامان زانیار جه یک بونا هبونه تبشکوه بریا بلاف کرنا فلسفه اوینه لسر و دیتنا جیر و بهیز در برینه دکه ین زانیاران پی نافدارن برو مروف و جیانه جبروه یکی خلق به ناوروکا خواه هست نابن تنی دماغو خواه دکومبون زانیاری دا یک گرتنا خواه چه بکن و لسر شکستنا بندان بخبتن برهنده باور کرن بزورنگا آدنا دولتان آن
هندره چه دولتی دا دقومه بینگاه خواه سوادی کرنا دابش کرنا هاتنان آن مالگرتنا دستهلات بریا بردوام کرنا شون مایی بونه و هر دو جبر هما زورداریه که دیروکی قربوله لپیش نزانیه که سدماوی چافکاری و سرتبون دقومه و زانیار به اوین وکه فلسفه که بانگا گوهرتنه دکه باورن جبو به دست خستنا آستا هری بلند جپلین شاهی و خوشیه و پیک آنینا نرخی مروان و پاراستنا هبونه وک پیوستیه کی جبر دوام کرنا جیانی و بدوبونا هستیاری زود حلا و لورجی هیزا اوین دیار دبه د آفراندنا میا جیانه و زانیار دبینن دمرنه دا وکی نمانا هر دو هیزن گیانی و دارنگی آن تو نبونا وان لجم مروف و کتنا وی دتالیزوکا وندابون نزانی و گرتی بونه استراتیجیکا زانیاری خلکه که گیهاندنه یا خورته برجواندین نتوان به هفدو با گریده ده لسر بینگاها هاتن ریزه جتک هبونه را و او نتوکی هشمندی یا گرتیه بریا هلوستن زانیاران لهمبر زور بدی و هفگاریان ینکو رجیما دادگاها سوراخوانیانو لهر جه و دمه پیک آنی بون و هبون ولات وانی گشتیه هزا راستین یکو امپی دکارن مروبان بپارزن هزا روشتی دناب خدا هم بیز دکه اکو جه اوین بشکوه و بریا و ام دکارن گرانتیه جه بردوامیا باوری دناب خلقی دا بدن و بهر کرنا هبونه جبو انجام گرتنا زانینا اکو میلیونان جه نزانی سرتی و پریشانی رزگار دکه و به خرابونا نیوی همیجی خرادبه و بریا هینا بدو ام جیانه و بدو بونا پیکتنا بروا راستیا بسینور دزانا بونه دا حضر دکن و گاون کردهی دست پیده که پیشی به باوریا به یک بونا هبونه و یک بونا میجیا مرووی آگشتی بنونرتیا زانینه و ام نکارن به چه تفگرا گوهرتنه دست پی بکن اگر ام باور نبن به وی راستیه یکو زانیار وی جرزگار بونه را وکه هیویه که دبینن و هروها زانیار به وجیمبونا مرووینو باور دبن و برانبری ویه که کدن پیشین بره حرمت کن جبو لیکولین کرنا شرن هبونو پاراستنا و جبوین مروو از جبو سرکفتنا راستی زانیاری آجی گربوی لسر آزادی خوازی نشتیمانی آوابوی لسر گلن کیلک و جیهانی تبا برهنده زانیار دبینن جسازی کرنا توا زانیاری آیک گرتی دوسا سنورن اردنگاری ینکو دسلا دارن دجمن وینا آوا کربون لهمبر چه آشتی بونه که مرووی و تشتیکو مروواهی لسر همان برنامه وجوداهی خواه دجوینه او هبونا راستی گف خارنا بنمانه ته جه بو بلاتن ین به انجام جنگن کو به دست مرووان چه بونه درکتی و دیروک وکی جوانکاریا کسن هیید بینن جبو سنگراندنا از ازیه وکه ریگه که جیهانی لی یا دیار و خویا جه هر کسکی برکتی را کو تشت مروف گیها بویه بسایا کار آنینا هشی آفینر و پرور و زانیاره و هبونا ولاد اوا پال پشتا هبونا گشتیه و زانیار به هر جهیدا
جوانا تی خواستن کو ولاتن خوا آوا بکن و جی کسن ویرانکر و نزان پاکش بکن تا کو لاون هینه بجین جبر او هجای جیانه نه جبر کو نورمال بونه در باز کرن و زانیار نیچا به مروو سرکفتی باور دبو و جو مروو نورمال نفرت دبو جبر کو یه سرکفتی هجای آفراندنه یا و یه نورمال نیزی نورویی و چلک بونه یا و تنه هین بالا دبه بسایا تلین زانیاران خودی چارهان او کسن کو جیانا خواه دابو جبو پیشوچونا نفشن نو و همی نویس و کدن خودی چارهان با آلیه اوین هبون و زانابونه با دچون لپیش او قاس ستمکار میناک فرعون نیرون هتلر ستالین و صدام حسین و کسن میناوان و هر او زورنگ دیاره تمی به درباس بونا دیروکه و سرکفتنا منسوگر او جه هیزن زانین رایه و ریبر به دیوین خواه به سرکفتنا لشکران هنه تا دیروک وان ببیر بینه و لشکر اگر هش و دلن خواه کار بینن با آوایکی کردهی بوان سروکن لناوندن خواه مشتی یکسان دبن او با آوایکی او سرورن ین به ساز کرنا هف پیمان و مرجان و مجولن و داینا فرمانان و شوپاندنا چوساندنا دوزداران ین جهنوان خستن بنگفان و هنجوان زانیار بن لهمبر ستمکاری و گندلیاوان راوستیان و دوردا جزانیاران آرمانجکی بالا هیا جتیک برنا نزانی بونا خلکه و به هشکرنا وان بسلوگانان و گوهرتنا مروفان لنیشان زانیاری بریا جبرنا هشمندیا خداوندی بونا سروک و آرمانجا آزانیاران دوزاوی دکن جه پرسکریکن بردوزی و پارتیتی مزندره و جه کفتکا سازی شپیل و پارتیان ده هر دولت آن یکیتی دا دست پیدکه بریا خواه بچکرنا به رامانا اوین هبونا و هبون زانینه و گشکرنا رابون و گشپیدانه دیگیان وان سازی و پارتیان لهر دورن جیهانه و هربلینا لسر خالن هفبش یندکارن ریبندان راکن و آلوزین دنبورین درباس کن و وبونه که پیش روژا جیهانی ساز بکن ترکیه یا عثمانی آلپیوه برمای گران هیا جدس هلاتی بیدادی قرکرنا گلان پشافتنا وان دخدا ایران فارسی یا دلدار شهنازین دنبورینا تجدس هلاتی و مرن و سوری و عراق باستی ین لو پاشوان عربونه کی اسلامی بخوینه لسر چاند و گلان خواه سپاندو بو امورا خواه عربی اسلامی لسروان دانی بو و اف رژیمن ستمکار خوب برمایا بلاف کرنا ترس و مرنه تا داما ایرو خوب جی کربون وکی دریجیه که جی چاخ و سردمن بره و کردستان یا داگر کری جوان رژیمان او نیشانه کی روناک بیریه جوگراندنا چاندانه وکی را او هشیاریا گلکی جی چپلن پشافتن و قرکرنه و نیشانا بر خدانه کی پشت راست که هبونا نتوین ین که فراتا آزادیا خودکن بخین و حسن دیار دبه و ترس جی یک دیمن خواه تکلیا خواه بمافخاری و بیدادیه را خویا کرنده ده بتالان کرن و دزیا اردن کردستانی لسوری بناوه چاک سازیا چاندنی و او یکا مینا پپوکیه که جعالی دولتا شوفینیزم سرکوت کر و هاتو بو سپاندن بپال پشتا خوال سر پشافتن و حلاندنا همی پیک خاتین نتوی دناو داریشگا خواه عربی دا و او لیستنا بماف او دستایینا لسر سمیان و جیانا جواکی مینا مزنترین روشک زوربازیه یا لروج آوای کردستانی لگلوه
عرب کرنا گند و باجارن کردی بناوین عربی قوتاندنا کردان جنافچین واناوا جبو برجواندیا بجی کرنا عربان شناوان وساجی دجبریا سوری به پشتگیریا ترکیه و سیاست لگره سپی سرکانیه او بتایبت لعفرینه بجی کربو بریک و پیک بجی کربو و پروژه نجات پرستی مروف روشلات ناوینی یک کرد شاش کربو و اف باوری بسازی دولت و یاسا تیک بربو و شیان کربو هولکی جه نینیه داگرتی تیجاندن و بیدادیا بریک و پیک ترس نتنه بویرکه لی نیشانکه راستینه بجیان خورستی و روگین ویوه تیکل داره و بو رنگکی ناسکری دجیانا جواکه دا آکو برجیما باوانی ماسکری و مرن تیکلیا خواه پیرا هیا مترسیا نمانا اولهیه و مترسیا دسهلادار جی کسن کو تا خوازن آزادیه دکن او ترسا جه نمانا سردستبونو و جهه جبروه همی جبو گرتن هویه هول ددن تا رشتاریا ترسه قاسی تی خواستن دور بخن برهنده بیرناس المانی هایدکار باور دبیجه دوی مرن نبا او مترسیا آکو نوینا ما بهجینه لی او بخوا مترسیک راستینه نوینا تاکا کسین ین جواکه با آلاوین سرکوت کرن و ترسه کنترول لکن ده هجینه و آواجی جیانک جیان بویه لجم گلکان ین کونکارن مافن خوین سروشتی به دست خوابخن و چالا کرنا یاسیا بن پیبوی اپالا خد دل سردادمندیه و دیار کرنا نرخه پر آلیه سیاسی و آبوری و چندین دخوادا انجامن ارینی برزکه لسر دولت و جواکان بگیشتی و برهنده دسلاکن ستمکار رینادن کوهشن تاکه کسن وی جدر وی کیمانی و بن پیبونن وی برامن جبر رفتار و کار مروه من دست تنه برامه بسرکوت کرن و پپوکیه و یکو دجیان و قناخن خوین جدادا وینا دجی و روشه و آخافتنان دبه تنه لسر بن پیک کرن و خازین ندیار و ین ناین پیک آنین و سا هم دبینن چندین پیوندی دناو گوتارا اولی و دست هلاتی دا هیا اف کوچ بریا راستین هشتو بو جیان راوسته و برهم تنه کدکی بی برانبر به تی پیشکش کرن جو خدین بریکن فره و ین جیان و سازین وی دستی وانا دایه دست هلاتیا سرکوتکر کریارن خواه ده هزرن گلن خواه دا بجی کربو جبو گل لهم بروی را پرینه لدار نخینه و گل به وی آوایی به پر هجمارن خواه دبو آلاف به دست وی دست هلاته وی برده هفدو و گل بریوا دبه چوا بخوازه و کنگی بخوازه و ددمه که او کری جناب هفشین خوارابون دباوریا خدا وی قاربن لسر سرکوت کرنه سر بکبن لی قرشینن وی برواجی وی هاتن و بخوا زمینه که جده سلاتیه که داری تر را آوا کرن مبستا من بی گمان سرهلدانا یه ناس کرن بگل سوری یکو مارک سایکس انگلیزی و جورج بیکوی فرانسی سنوره وی دانی بون و او بروا دنبورینه که و دچه لگور خواستکن وان دست هلاتان بهشمندی و نهست بنا خوا برهنده کو دست هلاتا دورکار ایدی پشت راست بو کو بردوام بون و هبوناوی گریدایه
bi çendîn serkeftina cîgirkirina rejîma xwe desthilatdar ve dihiş û dilên civakên yên wê kontrol dike. û bi vî awayî guman kir wê ji bergê gelê bindest ji aliyê hiş û giyanê derkeve û xenû dike mîna dema mar an xemgûrî eyarê xwe diguhêre. û derketina Daeş û berî wê El-Qaîda û El-Ixwan û van komên pêşîn ji van bijardeyên yên rastî nezaniyeke birêkûpêk hatibûn û hişbirinekî giştî ji aliyê mêrin ûl û desthilatê ve civakê hîştibûn bibe zinarekî teqemenî û mayînin bi hev ve girêdayî li ku bi teqa wê hemî ferehiyê bigire û ev ji me re piştrast dike ku desthilat bi hevkariya xwe bi mêrin ûl û bi palpiştbûn li ser deqên pîroz giştî serketin di dagirtina cemawar da. Li gorî armancên xwe û bi girtina zanyaran bi serketibûn, kuştin an dûrkirina wan ji derveyî vê bixêrîkê, wêrankirina hatinên heyînê û sînordarkirina renggirtina jiyan û mirov çê dibe legel kiryarên serkotkirin û nûjenkirina koletiyê bi heman awayên wê ji bo cengên nû û qelişên bi dû hevdûva. Bihayê wê tenê sawîlkan didin. Berhinde alozkirina cureyê jiyanê ji reng û kiryarê desthilatê û serdestbûna wê derdikeve. Mîna dezgehekî tirsê di nav bijardeyên cemawerên ciwan da. Lêbelê dijminatiya aşkere bi sûruştê xwe rûyê xwe aşkere dike li hember çi dengekî bi bandor. Bernama guhartin û serhildanê di hizrê xwe da danîbû û kiribû pêşî hizrê xwe ve. Berhinde zanyar mirin û serkotkirinê bir wekî bi ken pêşwaz dikin. Bergiriyê li hember hêzin nezanîkirin û serkotkirinê nîşan didin. Li ser pabendîbûna xwe bi naveroka bedewbûn, dadmendî û nirxê xweşiyê di jiyanê da derbirîn dikin. Dema hatin û hunirên xelkê bi awayekî ji awayan hêviyên wê di guhertina demokratîk da wêzim dikin. Numûna mirina sepandîbûyî li ser van civakan serkotkirineke bêdawî ye û cîgirkirina wê mîna bi nemaka olî pîroz ji Xwedê hatiye sepandin û biriya pasvanên wê li erdê. Ev bû tiştekî li ser guftugû nabe û tenê ronakbîr dibe jêra qurban. Yê li gemiyê rizgariyê digere ji bo mirovên yên bilehiyê ve bar dikin û ev yeka hevgariya Suqratî ne bîra me. Dema koça jiyanê birûkenî kiribû û ji şagirtê xwe ra digot divê mirov mirinê bi geşbînî û şadî pêşwaz bike. Ji ber vê divê hûn aram û hevseng bin. Mirina gewdehî jêra nemeraq bû lê tirsa wî li ser takekes û xelkê bû. Kulîşkeftên nezanî û tirsa ji serkotkirin û malgirtina desthilatî ji her tiştekî bedewra koç bikin. Metirsiya wî bi asta tiştê ku ji raman û pirsê ra dikir. Ji ber vê rejîma fermandariya totalîter hêza xwe ji qirkirina zanyaran û zanînin ku mêjî dilivînin wergirtibû û cemaweran dihêlin ku ji aloziyên xweyên ramanî bi awayekî taybet ve li çareyan bigerin. Ji ber ku tirs dihêle şûreşger milhûr be û wêjevan hinç karekî hov be û civak peykerên wêrankirî be. Ev diyarbûneke ji dijminatiya jiyana nûra ye an rizgarî ji serdestbûna efsaniyê ye ku zordarî ji kunên
دست پێکتیێ ئانی بوو و تشتێک و civak hiştî bû awan teyê bijî sirtiya desthilatiyê ye û zorkariya wê li hember civakê ji ber ku êş derd û wendabûn bûne binema civaka barketî bin siha rejîmekî serkûtker dadmendî û dadperwerî rakiribû û pêşeroj li gor vê yekê nediyar bû. Ev du jeha ezmanî rewş dagirtiye û mirin yek ji bedtirîn rûyê wê ye. û serdestbûna kûletiyê mîna rejîmekî ewlehî li ser movekên jiyanê mirovan hiştibûn di rewşeke ji tirsekî berdewam da bimînin. Sedema wê eziya malgirtîkaran ji hatinan ra û nediyarbûna rengên bîraweriya bihev jiyana aştiyane va. Li rex serdestbûna Romana Olî li ser bijardeyên civakê li gor têgeha îslama siyasî yê rejîma serkûtker bi ser ket ku ew raman bibe bîrdozî berhinde wêjeyên Partiya Baas ya fermandar pişta xwe dabû li ser dîtina îslama Olî ji fermandariyê û erebûna dîtibû bîngehekî ji ol ra û li gor wê fermandariya xwe ji civakê ra û serkûtkirina xwe ji kêm netawan ra rewa kiribû. Yên ew jî xwe li paş maf û taybetmendiyên xwe yên netewî veşartibûn mîna bersivekê ji paş guhkirin û dûrkariyê rêbazbûyî ra. Li gel wê bi dijwarî li pêş xwesteka guhertin û hevberînê tê rawestandin û herdu beşekin ji tevgera dîrok û jiyanê bigîştî va û li pêş nebûn û mehfbûna a ew binema her jîndarekî saxlem e derbasî qonaxin cuda dibe ta bedenketîbûn û nexweşiyê têgehên fêzbûn û mirinê rawestîne. Ew rejîma serkûtker dibînin bi aliyê mirinê bêhtir jiyanê va diçe. Ji ber desthilatdaran helkelkî bi dû guhertina jiyanê dikevin ji bo bibe meydana azarbûn û kuştinê. Ji ber ku ji gel ditirsin û cemawar jiyana xwe diqedînin di razaneke veguhêz ji tirsekî ta hêrsekê û ji encamê wê bi lez kiryarek dijwar encam dide. Bi bayên hingemiya bêdawî ra li gel wê civakan di zindanên xwe yên mezin da dijîn li ser dirêjî pîneya warên xwe û rewşeke ji koçberiya hundirî dijîn û ji bilî penaberiyê çareyekî tal nabînin û bi dawî neçar dibin bipejirînin. Ji ber vê yekê mirin di navbera erdnîgariyê û bazdanê da tirsekî berdewam e ji pêşerojeke nepenîra zêdetir derd û dilzariya reş pêşbînî dike. Li gel wê henasan li piştrastiyeke wendayê digerin bi sedema serkûtkirina birêk û pêk. Yê ew dijîn bin siha rejîmên fermandar yê çi axaftineke sawêrî nahilîne ji bo kedîkirina û mêtina hêrsa cemawar. Li gel wê civak kûm û rêxistinên ji hevdûra di ji hev têne dabeşkirin. Hevxistina basî wek numûne li ser bîngeha dijminatiya ji bilê Ereban li Sûrî an Iraqê pêk tê û li wan dinêrin ku ew şaneyên razayî ne dibe ku dijminên li derva wana dema ew bixwazin bikarbînin. Ji ber vê yekê pêdivî ye li wan bêten gavkirin. Ev ji dervayê tirsa desthilatê ji gel va bigîştî. Ji ber ku zîndanvan ji zîndaniyan ditirse tevî ku li zîndanê ne. Li gel wê berdewam kelem di navbera netewan têne çandin û di navbera rageh û ragehekî da
دناوبرا قاتان دا جی آلیه برجیمه را و آلیه بدجبریه را و زورنگ دناوبرا وینا گوهرتن و ترسه ببو فراغه کی دناو دا نرخ و تیگهن روش هلاتا ناوین یا کو بخوا جوه گرتن هویا هاتو بو جیگر کرن و تیگهشتنا ما جیرا حالا خود ده لسر در باسبونا ما بشروستیا تیکیلیا نشتجیه درویی به اردنگاریا وی دفره و خودی کرنا وی بدیمنن هوسداری بدست هلات و ستمکاریه جبو هبونه و میتنگری هاتو بو کرن بریا ترس و سرکود کرنه و بریا هر دو کام و رولن آفرینر آزاد هاتو بو تیک برن ولشوناوی لیستوکا دست هلاته جه خواگرد به قطی کرن و رش کرنا هر سروشتیه که و روشک جیگر هول ده تشتی که آوا بکه کو کاربه و ویرانیا آکو پیوندین جیواکی ویران کرو بون جیب به بریا چاندنا توون تیجاندنه یه به شروستیا خواه تفگرا جواکو تاکه کسی نورداده که و شیانا برزبونا تفگرا روناکبری یا به ارمانج لپاشتخه جبو جبرنا ماینن دست هلاتیه یا لدور میجی و پاشه خستنا تفگرا جواکه یک ارکن دست هلاتا سرکود کره جبو رو بروبونا مافو و خواه شمتاندنا برانبری گل ترس نامینه جی گرد دمک دریج دا و بلز بلا و پوش دبه ده سر هلدانه که هر ترسه که هلدکشینه وکی دما باجارن کردستانی لسوری رابون تاکو سوزه بگل خوینا شهیدن خواه و خودین خوین آرام لقامش لونو کرن و هروها ام ترسه دبینن به هرسو هبونا وینه نمان دبه جبروه هر چاره لپیش کومه گل وستیای دما او برگری درو به هیوی او پشت ساریه برو وجین کرنا شیاربونا مروف جنگاوی جبو آزادی و دادمندیه لگلوه گل او کلاواجیا سخته بناوه ولاتی بونه دانزانی کرن بنسها دست هلاتیه که جوان را تسوز آن پیمان ندابو و افرابونا گلیری دربرینک بو جیکیتیا گل کردستانی را لهمبر باجار لهمی باجار و گندن وینا و هولدانک بو جبو بن آهکرنا ترسه حتا داویه تبی سرتیا ستمکار و شیوین سرکود کرنوی لوینا گلان ساوکه دکاره وانا بنگوه هفدو بخه ترس دبه دست مایا دست هلادار یه پالا خود دل سر جبو لدست هلات بمینه و قزنج و هاتنا خوزه دبکه و هروها نان جواکن اولدار و تیجان دی یا به آوای سیاسی رژیمن ستمکار لسر بنما ترسه وک شیوه که گرانتور جل سردست بونا ویرا دجین رژیما ترسه دا مزراندن لسر بنما گفا بدو جه وکی انجامه که سرپیچی بخواده را و شیرتن یین ددقن پیروز دا هاتی او یکا جوره کی جه هفکاریا بد دنافبرا میرن اولو دسهلات دا چیک ربو وکی دو پیک هاتین چالاک جبو تیک برنا چاسکانین شورش هشمندی آهاتو بو جیگت کرن لسر پیشتا برنا دانوستاندنا رامانی و ریل پیشیا گوتو بیجه بسیاست اول اوزایند و هاتا گرتن و بون افیون لپاش پردام تی درست کرن جبو مجول کرنا خورتان و رازاندنا وان دمک دریج و بلاف کرنا بیکاریه و ریبازا خواندنا آهشک و والا جهین کرنا ناوروکی تنه نزانی کرن و مجول کرنا خورتن زانینگهان کو تنه بداوی کرنا خواندنه و کاردیتنه پشتی قداندنه برامن بسها تنه بونه که آبوری خنقوی و گندلیه که گشتی پریشان و هلوشینه که پاش پرده تکرن و بشان هلدانا دراوه یه ری جمروف را ودکه جبو دزی
و تنبلی کرنه اف همی تی بریو برن جبو تک انجامه و اوا برشونبونا روشتی و پاشخستنا درونی یا هناسی و تکبرنا قزنجن خلکه لگلوی رژیمن ستمکار لسر چاندنا گمانیه دناو بجاردین جواکه دا دخبتن جبو باوری دناو خلکه دا تنببه و آوانته ببه پرگال گیشتی جهمی ناکوکین سرتین دکارن ستونن سازیان همی هلوشینن و اف زورنگا هار دناو برا آلی گرن گوهرتنا زانیاری و سرتیا دست هلاداری گفنه دیروکه گفنه تیکلیا رشه پیش دناو برا فرماندار و جماوردا دناو برا میره اول و جماوردا دناو برا باو و قرآن دا جبروی بردوام پرسن گلک بردده و جبروی تی وقتاندن دکیلیا هیرستا جی چه تشتی کو هاتو بو جیگ کرن دی جیانکا پالا خواده ده لسر سرتی و نچاریه و افرا پرین گناخن بینیشان ددانه نرینا گل و گوتناوی تیدا لپیش به لجور رژیما سرت بونو زوره جبو سینورکی بیدانین جوان لیستنا یه گیانن ساویل که تیک برو بو و جواک هشتو بو رزی ببه اف الاشاندن بجی دبه و کلمکی کور درسته که جبروه ام دستهلاتا سرکوت کرد ببینن که او جی ده قزنجه دانه جدور کتنا خلکه جی بیراوری روناک بری و فلسفه و بریا بلاف کرنا وی جی رامان و افسانان را بریا دزگهن را گهاندنا وی و هروها بریا ربازا اولی جبلی رامان تکنتوی و بجی کرنا تکلبونا بزوری را جبروه او گرتن هوی آدنا و برانه تواندا هاتو بو بلاف کرن نتاوه هری بهیز و بزمان اولی خوب چک دکه و جیرا دستهلاتو و سردست بونا لسر چاند و شارستانیان ودگره او شارستانی و چاندن ین دایبتمندین خود پارێزن و تێکوشینێ دەکەن لە هەمبەر هەوڵدانن ستماندن و قڕکردنا ڕەوشەمبیری لەگەڵ وێ باس بە بیردۆزییا خۆیێرەش باش نونەرتییا قڕکردنا ڕەوشەمبیری کردبوو و ئارمانجن وێ ji بۆ عەرەبکردنا ناوچەیە کوردستانی لە ڕۆژئاوای کوردستانê دەربرینێکە ji سەرتبوونا ڕەوشەمبیری را و نەدیارکردنا ناسنامەیên gelên deverê ji bo bicîkirina dûrkarî û nearamiyê ji bo hemî pêkhateyan li gel pêkhateya fermandar yê ew jî zorkarî û gendeliyê dibîne ji aliyê wê desthilata yê ku tu destik nehiland û bikar anî li hember qezenc ewlehî û azadiya gelê xwe ew bawer kiribû ku biriya tewriya planê û dijminê derveyî navbera du kevanan İsraîl wê bihane bide ji bo bimîne dest pak li ser xewnên netewî lawaz li dûr eywanên rewrewk û xapandina cemawaran dizîvire her du behsên li Sûrî û Iraqê wisa kirin ji bo dûrxistina wê gel ji xuristiya xwe ji bo dûrxistina wê ji xuristiya dema niha û hewldana netewên demokratîk û guhertina naverokî ji desthilat û rejîma fermandariyê li gel wê mijûlkirina mêjiyên wê bi navê şerê dijminê li derve hiştibû xelk xwaradestî lîstin û binpêkirinên ku li dijî wê hatibûne kirin bibe û deverê hemî hiştibû girtin heviyên aşkere û hundirî bibe wisa em dikarin bêjin ku ew bi durustkirina hingemeyê heta demekî dûr di ser ketibû. Çanda dûrxistinê ji berhema şaştiyên desthilatî ne û civakan di rewşeke ji girtin heviya giştî û bêdawî hiştibûn. Di baweriya xwe de wê bi vî rengî cihên hebûn û serdestbûna xwe li ser hatinan biparêze. Li gel wê her awanteyekê
بکارن دربری و گریداییه جبو رواکرنا هبونا خواه لگلوه تک چاند پالا خواه دابو هیزه و پشافتنا پیک هاتین دن دخواه مینا پیدویه که دست هلاتی ددید بیردوزیه که دیروکی سرتی و پزبون پشگیریاوه دکه طبب آستنگ لپیش آفراندن و دوستانیا جواکی یا شارستانی تاکو مروواهی همی بهاین گندلیا دست هلات و خاربوناوه بده اف همی جیان هشتو بو دو اندابون اج هفکتنا گیانی و رامانی دا بزیبیره اج گراو برنیرا هوشکی فرح دیتو بو جبو خستنا چه رامانکی آزاد آن پیشوچونکی سوزدار لگلوه سپاندنا چاند و رفتارن کج اول درتین جه چاوانیا هشتنا خلکه کوبریا بجاندن و ترساندن و ده اینی دمه دا باندور ببن و او ریه که باشتره جبو چوساندنا رنگن جواکی و کربری کرناوی بیک رنگ چاند و تک زمانی و پشترا اردنگاریه کی تیدا یک فرمانداری جی کرده با دست هلاتی خواه جسر دستبونا اولا اسلامی وردگره او ریا کو خدین بلاوبونا وی جتالان کرنا همی دورندن کار آنین او سپاندنا اول برنگکی زوردار لسرگل و چاندان جبو پشافتن و حلاندن آوان ده پرگال زمان عربی دا و بردیلا آماده وکی کودوان لی پرسینن روا و وکیلی دایه اوا ده پیشکش کرنا بردیلا برزبوی ده پیگرتنا بکوک چاند و زمین با تاکو نمان و بداوی نبه لگلوه نمانا و ایریشار و شنبیری یا سیاسی مینا دست پیکا هفجیانه ید ناف گلاندا به نمانا ناوه کم نتو و پر نتو جبو جیانک بهتر جوربون و الهوهاتن و دبکو تالانا روشن بیری لهمبر ناسناما و چاندندن هنگمیه گروبو زمان روشا وی هروها ناوندیبونا اولی و نتوی بزور و پزبونا خواه لسر بجاردیان هر تشتی درباز کروبون او بجارده تالیا گرتن هویه خوار و دخدا کسایتک نظم در خستو بو بطایبت مندی نفرت جسر وری و دست هلاتیا هسترین و هاتو بو ناس کرن یکو زوره دکر بن بالکشیا پیروز بونا بیردوزی آن اولی اولگلوه اوروپی زورکاری آخوال سر افریقیان کرن اف دیتنا دورکار جبو چوساندنا نیشان شارستانی مرووی جگلن افریقیای وک دما عرب بریا اولا اسلامی زورکاری بردوام کرن به بهانه جیهانی بونا اول زمان عربی دوریه کی اولی پیروز دانی بون وکی کریار یکیتیا سوفیت و هولداناوی جه سپاندنا زمان روسی لسر گلیدن یین لسر وان سروریه کربون جبروه زمان هاتو بون و شاندن بکشتن و میتینگریه و پشافتنا گلان هنک زمان دوسا گلک زمانان گرتن پشتی او گل زمان خوش بیر کربون و دفج زمان و ناسنمه خواه بردابون دما راستی اشکنجه و آزاری هاتن
و اف یکا رنگکی بردار بوی جی قرقرنا روشنبیریه. غصا سرکوت کرنا سیاسی رخ لرخ لگل آلاون پشافتن و حلاندنید خبته. اف یکا شرن گرتن هویا نافخایی درست کرو بو و اول سواره یکی دیروکی و بینگهین بو لسر بینگاهاوی حلاندن ده پرگال نتوی آفرماندار دا هاتو بو پیک آنین مینا گوتو بیجا اسلام و عرب بونه بریاوی ستمکاری نتوی دهندر اردن خدا قاربون شر گلن رسن بکن. اویکا درامانا القاعده و الاخوان دا شاخدایی و برز بو آلاون جنگ خواه جدیروک و تالان اسلامی والکرتو بون شبروی ام دبینن کو جنگا دست هلاتی گلک خالن هفبش دناو برا گلان دا جناو برن و هر کارگیرکی شارستانی به دست مروف زانیار جکرن و هاتو بو پیک آنین و افتشت گوتن اسحاق نیوتن دینا بیرامه ام گلک دیوار آوادکن لی ام تیر پران آواناکن و او ویران کرنا بریک و پیک جه پیوندین هفجیان و دوستانیه یه دناو برا گلان دا ترسه هشتو بو خدایکی فرماندار لسر ارده و ده کسایتا ریبر و پیکرین مین کل هر گوشه دا آوابونه خویاده با لگلوه برزبونا وینا چاندا ساده یا کو ماینا لسر کناره پشافتن و دست داین ناپجرینه ببر هلستبونا ترسه و آکو پیکر نونرتیا ویدکه دیار دبه و برخدانی آله هم برقر کرنا ریباز بوییه یه جیانا جواکی و سیاسی لخدگره لگلوه لگلنین بناسنامه یا خواه گریدایی تی نیراندن وکی مترسیه که فرهبون و سردستبوناوه لسر موفکن دولته بسازین و با آوایکی گشتی آستنگ دکه لگلوه ویران کرنا پیکر نیشانکه جشکستنا سهوا ترسه و سرکوت کرنا دستهلاتی و شوفاندنا زورنگ و تشتی وکی نرخ ده چارچوبه ویدا ده گریدانا آزادی خوازان بجیانه و ده کرتاس کرن لهمبر هیزن ین کل سر ویران کرنا چه آوا کرن آن دستکتیه و دجین و ارکاوه پشتراس بو لسر هلوشین و وشاندنا بزدان دناب هناساندا زانین وکی روشکی روناک بیری دیار بو مترسی و بدکارین کریارن دست هلاتا سرکوت کر جلو دکه جبر زیان دگهینه جیان و پیش روژا گلان و پیک و جیانوان به هفدورا هروها باندورا خواب آوایکی نینی لسر باشی آراماندناوی دکه و جبروی پیدوی چه دبه جبو لهمبروی بیراوستاندن لسر بینگاها بجی کرنا تیگاها را پرینا جماوری او نیشانا زنگله داویبوناوی دست هلات و آلی گرنویه تشته کو دست هلات جوکرنا پیوندین سروشتی دناوبرا جواکن سرکوت بوی کربو بریا چاندنا ترسه وکی افیونه هیزا دشخوال همبر آماده دکه بریا جواندنا بجارده جوان یه دکاره جیانک نو بده و دکاره لهمبر بن پی کرن و آشکره کرناوی بگلک شیویان راوسته دبکو خباتا چکداری جیرا چاره یکی داوی به بریوی بیراوری یک جماوری به جیانا ریخستنی پیشتاته بینگاوی خباته بشداری بونه نه دورکاریه
و ناوندیا نتوی آولی دی پرگال خوی دست هلاتی دا تناهیا جواک درست که و اینا جهر بهن بردانکی و درخست بو تا کورامان ارینی در نکردن ین جکریارکی آفرینری درتین گلک برکتی و رابری هم بیزدکه و نونرتیا روانا جواکو بدو بوناوی دهین دادکه گلوی مجلبونا گلن سرکوت بوی وک نمونه گل کردستانی بپاراستنا ناسنامه و دبردوام بونا زورنگی جبو پاراستنا راماندناوی گلوی بنسها سرکوت کرنه مروف نکاره بتشتی کی جدا و نو برامه برهنده ناوروکن دست هلاتا سرکوت کرد آتوتالیتر بدر باسبونا دمه با و جو هندره و گنی دبن و دستن چافکار دکوین پیش برکی جبو بهتر دست خال سرمو بکن سر دست بون و فرمانداری دینن تا به هف کوین و جهف دور بکوین و قربالغیه که راستین بقومه بوی و جواکه و ببنه هل دیره لگلوی هشمندیا گلن پراتی ده آموروتیا خویا بجاردی دا جه فرمانداری را مترسیه کی لسر هبونا مرووی و آشتیا خورستی چه کربو هر وها جی دبه بینگه کی دبو بینگه کی جه جنگن بیرا سروشت ویران دکه جبر کودما نفرت بلاف دبه تیجاندن جی دناو برا جواک دا بلاف دبه کسایتا تا که کس فلخی دبه افگرتن هوی و زورنگ چه دبه آرمان جاوه پفچونه تیک برنا چرا بونه کی هشمندیه جیه کی تیا زانیار و خادین رابریان چه دبه ین کو حول ددن به رولن خواه لهفهاتنه که جبو سبروجا گلان و دموکراسی بوناوی چه بکن تا زیدتر اولا آرام و دخوشیه دابن بیکاریا خورتان و تنگاف کرناوان و هر وها سینوردا کرنا رابری و برکتی نیدار آگلن بارکتی جعالی ملهورین ویبا جیانکی گلک مترسیدار آشکره دکه بریاوی جنگ و آلوزین ین شین و عشق چنی دکن بهتر دبه پارچبونا ساودار جگلن روجهلاتا ناوین نتوی اولی و راگهی پرده آشکره کربو جکومک جنگن بدو هفدو دکوه دویزما هیزن دست هلات و قزن جدا برهنده وندابونا ناسنامه و شر مروف جهاتن ریز آن زمان و باوری وی را نونرتیا سها خدا لسر ارده کربو برهنده برمایا اولان او برمایا هنرا سردست بونا بجماورانه تیواته که اول او رو پارتا دست هلاته جی خلکی رایه و دبه تشتی که هشت تکل رفتار و روشتان چه ببن و جعالی خلکی و به همان بجاده خواه بینمیتن او دست هلادار و هفبندی خواه بمیرن اول رایه بدر باسبون آدمه رژیما ترسا پیروز ساز کرن او رژیم برامان و دیتنان را با آوائه کی هشیار ده دو دستینه و تمی پیرا دکوه ده جیاوازبون و الحف کتنه تنه جرامان و دیتنان سود وردگره دواره پیشوچونا رژیمه و جیگر کرنا ترسه مینا روشک پیویست و دوی بیجیان کرن و هر وها نونرتیا سها دست هلاتا روناک بیر لسر ارده دکه جبرکو
اول ریا جیانکه او آمانکه نرخ و روشتن دست هلاتی هم بیزکه و هر وها برمای گلری و افسانی با آوایکی گرایی لگلوی باورین کسلگرتی بونه پیکر و نیشانکی سامه و شکستنا وینا جماور بریا شر رامان رابوی دبکو گوهرتنا جیانا خورتان برنگی پوچ بینگه خواه پشودانه هشتبو دست هلات بهتر دیوتر به بریا پنجره بیکاریه جترسیرا دست او نپرچکن توز چه بون هر وها جه رژیما باوری بچار را نویسه چه بو و مال و سمیان یا خواده دده کسی دخوازه وسا رو پارتا اولی بمیر دست هلاته را دسته کلبو و شاخن صالوح گیری برنگ کوما فرشتان هاتو بو ساس کرن فرشته کی گیان دستینه و یک لزرنه دده و یک بمریان را دگوره دا آخوه و با آوائه و شاخن ترسه هاتن ساس کرن لوارن کوش دروی بیدنگی و سرتی دشیرت و دقن خین پیروز تشتکی پیروز را ناکن برهنده دست هلات روشتن خین لسر بنچاف کرن و رشکوژی دانین جبو آرمان جا خواه جبلاف کرنا ترسه بیک بینه چه کسی کو مافن خواه بخوازه و بیقر کرن بطایبتی کسایتن ین نافداری کوان لجم خلقه هنه برهنده رشکوژی دبه یک چروسینن توله لسر ترسه و خلق بزوره دهووجه کورا پرینه بکن او نوکی که توماس مور دبیجه آلاوکی جه آلاوین هنرا فرمانداریه او دستککی جبو درخستنا ولاتین آسایی جه زحمتین جنگی و ین کو ریبرن وان لسر و برپرس بون رشکوژی دبه دستکا رکبریا پیلا هیزا جماوری بدجمناتی بونه هست به دما دست هلات رونات بیرن خود کجه و افتشت زنگلا داویاوی دست هلاته بدمیرا رشکوژیا سیاسی هنگمه درونی لجم خلقه داد مزرینه با آوایکی جبو برزبونا هیزا دج و با آرمان جوا دخبته تا بکوه دوسا دست هلاته هیی برهنده چندین رشکوژی وکی و گوهستنه که لقوناخه که مترسیدار تیدا نه آرامی و جنگ درست به و او مینا نیشانه که جوه گوهستنا دست هلاتی جبر کوروه قوناخه به تمامی دو گوهیره لگلوه رشکوژی دبه دیارده که درندی دگهینه کاشکرنا پیلن هرس و طوله یه با آوای خواه دست هلاتا هی لسر درین رودانه که موویکی داتینه برهنده رشکوژی گوهرتنا بدخوازی تاکو ببه راگه و بیردوزیه که دناف خلق و جوانان دا بتایبت و لستر دکه او یک جمرا افقاسی آویرانی گیانی دیار دکه یعنی که هیزن رشکوژیان وینا لگل خواه پار بکربون جبو ویران کرنا تیکلین سازی کرد و بجی کرنا ترس و هرسه مینا تو سدمان جه آوان تیا گشتی را دست هلاتا نتوی
مزنایی و هونیجاندن بخونن عربون یکبون و سردستی بلاف کرد. هر وها بنیاد کرنا اسلام سیاسی و روا کرنا رشکوجی و بنچاف کرنه و دست بر کرناوی جئوله کی دست هلاتی خدان برمایه کی دیروکی و راستین و جواکان هشتبو بدمیرا خوبه ببینن جبر برجواندیا گهداناوی جویجه هنر و رابریان تام برواجیوه که شرکی دجواد درست کرو بو لهمبر میدان بدوبون رامان و هنره وان تشتان هاتو بون پاشگوه کرن و دو سوان هشمندیا صالح گیری ین بینا جماور تیک برن هاتو بو بجی کرن جبو بینا بلاف کرن و رولن زانیارن و بینا گنو کرن تاوان بهیله دزیندانان دا ندیار بوی بن آن او زانیار جوان را دستگیر بن. دیار کرنا هفریزی کرنا زانیاری جوی پفخستنه مینا نیشانه کی دیاره لسر زحمتیا بویره او جیان کرنا وینا جبرکو گل تجاری نابه کره کارکی لجم بجارده کی دستهلاتی بوی سردست ما اگر فرماندار نبه لجم گل کره کارکی جبروی ترس دبه مینا افیونه کی هیی دناو برا فرماندار و فرمان بربنا جبر همی فیریوی بونه تا سینور یکو او رجیم دانی بو رزی ببه به صدما هاربونا ترس و سرتیه و پربونا ستمکاری و گندلیان تا هر تشتێکی بەدە و وەیران ببە ji ber ku bîngeha mayîna milhûriyê tevî ku li ser vê gotin ku ew jêdera aramî û ewlehiyê ye û bijardeyên hûrbûyî bi hecandina xwe heta demekê celew bike lê ew nizane ku ew celew kirin li hember hatina bavlîsoka mezintirîn bêsûd e. ji vir rastiya girtinheviya desthilatî li ser berjewandiya mirovê aştiyane xuya dibe. Ji cêgeh û birêya xweristiya hatinrêza wî û rêya têgihiştina wî ji tiştê ku di jiyana wî da diqewime. Ji binpêkirin û derbaskirinên yên li hember wî durist dibin. û ew bi vê awayî li ser misoger e û wê zorengê bijî binsiha سیستمکه توتالیتر نتوی بهبونا جواکه پررنگ جه پیک هاته و شارستانی مکور نابه جبر وی سرکوت کرن و رشکوجیه دستکه کن جبو گرانتیا سر دست بونه نه جبر وی جواکا سرد بونه هاتو بو آفراندن و او جی پیویستین هبونا دست هلاتا نتو اسلامی و ده اینی دمه ده نیشانه کی جرو خاندنا ویه برهنده کارآنینا ناسنامه نتوی بینگه که جه هلوشاندنا هاتن ریزانه مینا در باسبونا ده تالیزوکا هنگمیه که بیداوی باندورا خواه لو دولت و لکهلکاوی دکه دباره و شاستوری جه 1011 و تقینک بجاردی دیار کرد. ده هندره ویدا سهلاته دا دسهلاته کی رزی ناوی وی دجبری برهم دابو و مینا وی دسهلاته برنگ خوی رزی دیار بو بگل و آلیگرن خورا جدوه رو پارتا راگهی آخری هجمندیا دست هلاتیا هیی پاراست بو بشر خوال همبر نتو کم نتوان جدر وی
برگی خوی عربی در نکت بو و اف رکبری خو به هفکاریه که هرمی بچک کرو بو دوسا دست هلاتیا جیگر بوی ام زورنگ دست هلاتی دبینن لگل هفکاریه که هف بشت ناوراوانا دا او نوجن کرنا هشمندیا نتو پرست بمورک اسلامی تاری رامانه کی بکین لهمبر فلتیا اوروپی راهشتو بو او بناوه جنگن دیروکی و مینا دریجیه که جیرا تالان و کشتنه دکرن کومن لروج آوای باکور سوری اور دوها ببن دو چارچوب هر دو کوانان و جوا که پارچه کرن جبو آرمان جنخوا جه روا کرنا ترور و هنگامیه بیک بینن و لدست هلاتیه بمینن جبر وی ام برسردان و کارگیری کرنا آزار کرنه لگرتیگاهان دبینن دیارده کی دست هلاتیه جویران کرنا درونیا جواکی و آجوتنا وی لهنگمی و نمانه هروها هشتنا ترس ببه نان جواکن سرکوت بوی بریا گرتن هویا بجاردی یه بدکاری و دردن خواه دناو بجاردین جواکی دا آشکره دکه بریا لیستنا لسر تیلا هبابون آن نتوبونه افهمی بونا سدم جه هلوشینا بینگهن هفجیانا آشتیانه دناو جواکان دا و پیوستین وی بدر باسبونا دمه و هاتو بونا اوندا کرن و دست هلاتیه که سخته هاتو بو دامزراندن لگل وی تاکه کس بسلوگان و خون مزن و والا هاتو بو نقوچاندن مینا خون یکسانیه دناف قاطان دا و هر وها یک بونا ولات مزن و بناف کرنا چه کسی کج دروی سرودا نتوی و هاتن ریزا پارتیتیوا فی خان بده آجانه کیه دوی ورش ناف برن لگل هنربازیا برش کجیه با و محف کرنا تایبتین شارستانی و حلاندنا وی ده چارچوبا پشافتنا نجادی دا او تاکه کسان هشتو بونه درو شکل جو کوچبری و پپوکیه دا خلکه بره و بربو جو دوباره کرنا دروش من بالا هروها دیارده یا قطبونا جواکه جدمه نها جیگر بو و هروسا قطبونا ویجه گشه پیدان و پیشوه چونه با برهنده دستهلاتا بیردوزی آنتوی برز بو مینا دریجیه که جبر مایا تالانان و دا قرطاندنا اردان و کارگیری کرنا پر کرنا روشنبری و سیاسی بریا پاشه خستنا کاربینیا میجی بریا دانینا خط و قدخیان با و هر وها هشبر کرنا جماوران بخونن یک بونه و بناف کرنا کم نتاوان مینا نخوشی ده هندر دست هلات دا بلاف دبن و دبنه کلمه کی لپیش پیک آنینا خونه لگور پسندان آوان هروها راوستاندنا در روی پیشوروتیا کوکی آکو روپارتا اسلامی تندروی اشتبو ببه ناوروکا هری سرد و بسهاو و یه تیب کارانین تا بکوه دوسا سردما دست هلاتیا نتوی وسا او بهانه که دیتن جبو مایینا خواه و روجبونا کفلته که جوان کریتر برنگه کی آشکره بریا اولا تندرو ستمکاری خواه لهم بروان بردوام بکن جبر و پیروزبونا دقا اولی جی پیروزبونا هولدانا دست هلاتی درته
به سردستبونا خوا لسر روان و چێژا خەلکێ ji ber vê zehmet dibe ku ew berma bê bin keftîkirin. Ji wê têkiliya cêwîtî di navbera ol û desthilatê de. Ji ber vê pêdivî heye bi dîtina berdêlekê ji wê hilkirinê, ji kêşeya veguhêstina demokrasî ya rastîn û li ser rabûna zanyarî, cîgir û geşkirina tagekesan bi rengekî hişmendî, birêya veqetandina bawerî ji dewlet û saziyan de û xistina wê di çarçûveya henasê de û bîrdoziya netewî a tûtelîter li ser şûpa pêşiyên xwe meşîn, yên ku dara ol û deqa pîroz rahiştibûn ji bo birêya her dokan xwîna hênikan birjînin. Welatan hatibûne pirhûrîkirin û gelê Kurdistanî ji mafên xwe yên li ser erdê ziman taybetîbûn a ku bi dewletê ve tê naskirin hatibû bêparkirin. Ji ber vê em bi çîbûn bêparbûn ji netewî mîna destikeke bergiriyê li hember desthilatên yên netewbûnê mîna rewşeke êrîşker, hewşvedatî û hilkişandî kar anîn. Armanca wan kok û nîşanên yên gelekî jiya din û zimanekî jiya din cuda dike bin pê bikin. û li vir divê em li ser bandora aloziyên cîhanî û siyasî, li ser siruştê civakê, raman, bawerî û guhertinên wêna bipirsin. Herwiha bandora vê girtinheviyê li ser rejîma wê ya ramanî û bîrdozî, hewayên milhûrî û zorkariyê, cureyên zorbazî û serkûtkirinê berhemdan. Ji encamê wê raperînên gelek derketin, li dûr rêyên bi destxistina maf tev digeriyan û şerê maf piştîneke dîrokî jê ra dibû piştgir, bîrdoziyên nûjen wêna ciwan û serrast dikin. Bi wateyeke din aloziyên herêmî û navdewletî rûwekî nû ji erdnîgariyekê ne hev cisnîbûyî diyar dikir. Di çarçova gelên yên jinûva ji bin destbûn desthilata navendî ya gelemperatî derketin. Ji ber vê şerê maf nerewayiya vê têgehê û rewrewka wê bi demê re aşkere kiribû. Mîna destikekê ji bo rawabûnekî rewiştî û nirxî ji serdestbûna desthilatî re diyar bû. Li ser bîngeha sawêrkirina cemaweran û xapandina wan bi dirûşman û hêzên desthilatî ve. û hêzên desthilatî vê yekê birêva birin. Yên ku mezin û binyar dibûn û li ser binemayên bangeşiya derûnî xwe jiyankirin dan, birêya dîroka apala xwe li ser ezmûnên cengên yên li ser berferehbûn çîgirbûne dabû, ji bo berjewandiya vekişîn û berferehbûna aliyê beramber û hatin hevê wê. Piştra ew hatin rêz ji artêşkirinê re diyar bû. Ew di siruştiya xwe de gerentiyeke ji berdewambûna cengên yên li ser qirkirinê cîgir bûne. Li ser binema malgirtina erdnîgarî, çand û pêşerojê. Bi vî rengî ew bawermend bûn êzing ji cengên ku riwê gewretir ji cîhanê nixumandibû. Bi gelên bazdayî yên bê welat hatin aşkerekirin. Ji ber vê yekê em du zorengên rastîn û qayîm jî nîvê dîrokê dibînin.
دناورا چاندن خوین و سردستبونه دا او هیزن شارستانی تیکل بوی کاری بون برمای زانیاران تیکل بکن. لهمی هبونه بنسها جیهانگریه که روشنبیری قربولی راستی آخوا جتیگها بیک و جیان دوستانی و هفبرینا زانیاریان وردگره بروی چیدبک و ام به سرکتنا هفجیانا بشتاری بوی یا دادمند دناو گلاندا پیش بین ببن لگور بینگهن اموالاتیا ناوروکی لسر حساب دکشینا هشمندیا و دکار سدم جبرکو او قربانی و پیشکارن خواه هنبونن سرد و به ایش دابون به سردمن جنگن اولی و پیروز و هر دو جنگن جیهانی لأوروپای دیار دبه داویا و او جنگا گردونی بسرناو شورشن بوهارا عربی بود. و قطاندنا کردستانی جزمان و چاند ویوا او جیگر کرنا پارچابونا ولات ویا بریا تشافتنا وی به عرب بون تورانی بون و فارسی بونه با. از لور بحثا ناسنامه که دکم کدکارا خوب بده دیار کرن بنسها هنگامه یا دست هلاتی دکارا هاتن ریزا خواه جوالات خورا نو بکه هر وها وگراندنا جیانه جدور خوی راستین را تاوی کو وکهوی دماف و ارکان دا و تشتکی دور به بنسها پیکتنا دست هلات نو دجبری جبو پاروکرنا دست هلاتا یا کو برو خاندن واحاتی گفدان دجبری هول داده ببه جیگره کی جه رژیما سرتبون و دورکاریه تاکو روشکی دروشماوی هنگامه و پارچه کرن دا مزرینه و ندیاربونا پرنگی روشنبری و به وین کرنا رولن بجاردیان و جیاوازبونا وان جهودو و مینا راگهاندنا جنگکی بهوداییه لسر جواکا روشهلات ناوینی بگیشتی جنگکی لهمبر وینانه ریزن پر آلیه خاردکه بروی آرمانجا چه رابونکی گلری آن راپرینکی جماوری او آفراندنا جواکا خوشیه و بینگاها و خوشیه پالا خود ده لسر رزگار کرنا وینان ججورین کولتی نرمه. یاکو دست هلاتا سرکوتکر بری آبکار آنی نوان جبو گرتنا دف و بدو کتنا لپی خودین نرینه چاوا مروف و گریکید کاره در باس بکه یاکو رجیما دست هلاتی وینا دبینه گرانتیه کی جبو لدست هلاتی بمینه و آواهی گندلی و ستمکاری احساس بکه جبر او به سروک نیشان و خداوندی آوی راستی گفا رو خاندن ایتی چما جیهانا سیویل بویی به سرکت بو برو خاندنا کسین ین ببون سدم جزیان دیتنا و پریا ملهوریا تکریبری جبکو اوروپا گلک تالی چیش کربو جموسولینی فرانکو هتلر و جه کسین هاتو بون و دست خواه لسر آزادی و خوشی دانی بون و چه کسی لهمبر وان راوستیان به حسن و ایگر هاتو بون تک برن لیل روش هلاتا ناوین روی خواهی کرید برنگ و پرگالن جور بجور دیار لبو و بجماور را لهمبر و تشتکی ناکن و جماور لهمبر و تشتکی ناکن جبلی چپک لیدانه حتی پلیکی دین لفو لباتن سروک دشوپینن یه او مینا دریجیه کی تیوقراتیکه جتوریا مروف خدا آن پیخنبره یه بدر هزان سرتاج بویه
دما خشن از ایرو خلقا دویمین پیشکش بکن جه پرتو کافا تدین هفنا و انسان پیرافست کرد یکم تشتی کوژیندار پیشی هزر دکه تیگ هشتناوی جههینه مروف خناس دکه دریا هبونه جبر او زمینا یه سر جواب چیر دار و جه نرخ و بیبان خواه بگره جه تک گریدانه یه مروف بهرینه را گریفته بری کو تشتان به دست خخینه و او دگهشتنا اوینه بریا چیبونا هسته جبر کو هست کرنا مروف به دردوره به دگهشتنا جگوده پیشی دست پید کرد و دگهشتنا وی جهناسرا و باوریا وی بجیانه و باوری انجامک خزاییه چید به بریا و نافن یه کسی جیندار لی درواز بکر کاکو جراستیا نرخن جه اوینه پیدا بوی پشتراز آن نرتیا هین الهفهات و بدو بکر و بدو ماهی کا فراندنه بوی با زمین انجام زکماکیا اوینه بریا زورنگ دنیا کو جبونا سرکفتنا نرخن سروشتی سیستم و یاسین مسوگر جهینا خوبن مروویرا و کدی کرنا گریار وان جبوب دست خستنا زانینه و چاوانیا کارانینا آلادن هی ین هاتنا آفراندن بسایا زانیار بدیار بونا ایگر و بکارانینا گرگر و آبا کرنا مال و چاندنیه در باستر به آفراندنا الکتریک و تلفونه پاش و رشا کمپیوتر و انترنت وسا تکریا مرو بخواستر آفادیار بود دریادن و جیهان بیشتی چه بود مرو چه گریدان بنابرا خواه هین و زانین اوندا کربو به انجام سروری کرنا غریزه این دست هلاداریه وسا جیکیان زانین دو کتبو یه اوا نامه سالم و دیار جه اوین و جیان کرناوه و پر جاران به تیگهن آفراندی بگو هر دو او تیگه دیجی زکماکا پاک بو یه مروف لی برگره به سرناوه اوینو اف گریدان جدت خبردار پشترا تیگهن زورنگ جبونا شر دست بیبون شونا و شاندنا نرخن اوینه بریا شارستانیه یه جیهان جهاتن سردمن درندتی و هوفیتیه ریکار بود سردمن ترور دست بیبون لسروه ناوه پیروزبونه آتردانی و او نخومک پاشوه با نابروکا شر آبینگه هنده دشاتن و اوا به دست خستنا بن دست کرنا آبوری و گره لأرد نو و کن کرنا سامانه دو شر مروباهی برهمدان بریا خوراندنه به هبونه را زورنگ آزانینه یه دناسین بزانست و سنج دشی نزانیه یه دناسین بگریدان آزانست به هلوشینه جبر کو دستهلات ترخ قول و نتو بکاران به پرگال و نبینن تنگ بلاف کرده تا دیگه جیگرگوی برهم بکر لیزانیار دسنج و کلینا زانستی دا گوهرینه که جبه واجو کا مروف بر باشیه وادی کرده و سازورن دناوبرا جیگرگون و گوهرینه پاراستن و گوهرتنه
رسنی و پێشکەچوونێ دا چێبوو و هەمی bi zorenga herî mezin û rastexîne bavê dayîne û ew zorenga zanîn û nezanîn. û herîm civan şerên xwînî talan bû û êdî zêde berga parçebûnê û gemarbûnê va diçû û kambaxbûna ap û eziya mirov berhemda bû ji şer û qirkirin û bikaranîna çetin qedexebûyî Holocaust, Hiroşîma, Helebce. Beramberî wê heyîn berba sivîlbûn, avakirin, bedewbûn, huner û bêrva diçe bi pêgirtina nirxa giştî ji mirovahiyê re li ser piraliyên zinên û qam û reftarên wê di evînê da û ew rehjena zanîna nemir e. Ji ber ku evîn û zanîn cêwiyê hebûnê. Hest, ageh, têgihiştin, hizr, pûnijîn, ramanbûn û pirsîn ewan kilîtên nasîna hebûnê û van kilîtan ji berhemê girêdana jîndara mirovî bi hebûnê wan e. Birêya evînê û bi wan mirov heyînê ji bo zanînê raporîn dike. û pevxurîna şaristanî a ku mirovê zanyar afiran dibû, gerentiyê dida berdewambûna jiyana rast ji zanîna wî bi alavan piştî zehmetiyekê û bi encamê meraq û xwestina wî li kelem û astangiyan da derbas bû. Birêya pevxerîna wî ya berdewam dihebû. Heta ku gîhabû nirxên rehniyê rastî gelek hewildanan hatibû û berdewam hember rewrewka binkeftinê û mîkroba nezanî, xwebînî û ezeziyê birberî dike. û bi xwezaya xwe ya mirovî de têgihiştibû meydariya xwe ji têrbûna tam ta ku ji birçîbûna gewdeyî û zayendî azad bibe û dest bi gerînê li başiyan bike. Ji vir em dikarin binav bikin ku têgihên devgemkirin û celewkirinê bûn sedemê mezinbûna girêkird hundirî li cem xelkê û pêkanîna nameya evînê û vekulîna zanînê di herînê de hasten kir. Zanîn ew zanbûya ku bin de hemî mirov tevlî bibe. Birêya wê nakokiyên wanî mijadî, cîgehî, zayendî û bîrdozî kêmtir be. Dikeve di berjewandiya çêkirina sazî û yekîtiyên yên ji hemî netewan re derfetekê ji xweşî û cihbûnê peyda dike û bi destxistina pêdiviyan bi jinavbirina birçîbûn, teror, nexwendeyî û çekên qedexebûyî û qedexekirina ketxwariyê û bazirganiya bi mirov û pêkanîna xwestekên malbatê şart yê cihbûna derûnî diyar dike û nûnertiya astên herî bilind ji rehetiya mirovahiyê dike. Nameya evîneyê mirovê hişmend nizgîniyê wê dabû bi şaristaniya ramanî, agahî û hunerê ve hat diyarkirin. Wek rastiya bêsînûr û şahid li ser teda zanyar, rastiya bêsînûr hewa hebûne yekbûna xwe de. Ji ber ku tewriyên derbiderkirinê roleke nêvînî û bi vê dîstin har bûn bi mirovahiyê berba qeyranên ceng û birçîbûnê xirxirandin bi hatinên serdemên nezanî têkçû. û cengên mirovê ez kaniyên evîn û zanînê bi hevdûra zû hatû û têgehên tundrewiyê de di ol
رێگەه جوور دەردن نژاد پەرستی و لیانگرتنê û mîna wan belav û bûne destikek çewsandin ji hatinrêzên rewanî û ramanî lê çend zanyar de li hebûn. Li ser miravahiyê nezaniya giyanî û ramanî zêde ketin û zêde bû wendabûn, tevlîhebûn û gûşegirtinê di tewlîyên ernîkarî û herîmîbûna teng. Nasnama mirovê zanyar a nû zanîne, nûnera jiyana nû dike û destpêka radeya dawiya derkişandinê ye û pêbirina azadiyan e ta bibe zanîn, civîndara giştî ta ku binda taybetmendiyên gelan li ser zemîna heyînê de tevlî bike. Di nav da zanyar bi erk û maf xwe bi erk û mafê xwe wek hev dibe. Birêya danîna nûneya konfederasyonê ji bo pêkanîna bazara aborî a mezîntirî, abriya wê pêkanînên zanyarên berhemdar yekgirdî dibin ji bo pêkanîna hêz û xweşiyê û xwestekên mirovê bala û afrêner û vejînkirina bedewbûn, zanist û wêjeyê ji bo xizmetkirina hebûn û malîna wê. Evîn nûnertiya hêza veşartî, afrêner û neasayî dike û kanînên xwe ji wê rêzkirina hevhatî di hebûnê de bixwewe dike û her wisa xuda diyar dibe xudawendê bedew û sermedî gorî navê wîya kevn û naskirî li dîmenên hebûn û xweşikbûnên wê de û di dabeşên firûşta dilkêş de diyar dibe. Ji ber vê yekê mirov eger di çi xweşî û rindiyê hest bike, bi balabûn lê dibere ji ber ku evîn şadî û zelaliya henasa mirovahiyê yê di xwaza xwe de meyildarê karê baş û hezkirina azadiyê ye. Ji pileya pêbirina mirov ji taybetmendî û şanên yê ku ji firûştê wergirtî distîne. Mirovê zanyar hebûna kiyan, netew û taybetmendiyan di jiyanê de ranake ji ber ku bi nemayek bûna hebûnê cûrebûn e û gelemperîbûna dîtinekê têk nabe bi pêwîstî dîtinê li cûrebûn û dewlemendiya herî a ku zanyar jê gelek pêkanînên xwe dike. Lêberê li cem zanyar armanca herî dawî heye yê bi xurtî pê didire paş wê cûrebûn û ew hewldana ji bo zanîn û parastina hebûnê ye û liyangirtinê nake ji ber ku zanîn bêsîn be û dibîne li cûrbûna mirovî di ol, kom û nijad de wek taybetmendiyên ku biguherîn serdem tevlîhebûna zayend û bandûrbûna cîgehan li ser reftarên koman ve darizanîne û li ber dêlan ji çareserî û ramanî nû digere û tu carî ji bo wana berz bike nakeve di duliyê û her digere û rastî zanyaran tê yên li hemî derên hebûna giştî de dijîn, hebûna ku têgihiştina çêgerên sînor, ernîgarî û qat derbas dike. Mirovê zanyar nasnama xwe di zanînê de ye. Ew di fêrbûna zilmên de destikekê dibîne ji bo danûstandinê bi kesên yên di wana de rastiya wiyan û sermedî diya bide. û vanga xizmetkirina heyîn û pêkanîna nameya wê di hezkirinê de dike. Li ser polekî an partiyekê an netewekê an xêlekê nasekine
برێخستنا خازایی با باوەرە خاناکە کولەیەکی کرێگرتی di xizmeta dofekê xwe. Mirovê zanyar şûreşger e li ser têgeha partîdiyê û qalibkirina bi hemû pergalên wê bi yekîtiyan ra yên çê dibin ji bo binyakirina nerimbûnê li ramanbûnê de û bi mirovê leşker û serok bi eynî demê ve bawer e bi rexneyê baweriyeke tam bawer e û têgehên dîtûbêj û guftûgûyê bicî dike ber be pêşvebirina ramanan û gihîştina tiştê herî baş. Evîn û hunerên mirovî yên xizmeta hebûn û ramanbûna zanyarî dikin pîrûz dike û kar dike ji bûna wan bû rêya pêgirtina zanînê. Bi evînê wek rêbazekê van girêdanî û bi zanebûnê mîna armanceke bidawî û bi hebûnê wek hatînrêzê. Evîn ew kargêrkirina sinc e yên nera yekem erkên mirovê zanyar di jiyanê de dike. Ji ber ew nera netew û hezkirina wî di jiyanê de dike. Bi dûvhatinin hêz û tundiyê di mirov de balatir raberî û agehên xwe tirsand. û hîştibû ku bikuje ji bo ku ziyan û pîsiyên xwe û dû xwe ve bihêle. Di hebûna adibe penageheke ji berdewamiya jiyanê. Wisa têgehên wêranî û xirabkirina ramanê belav bûn û bûne alavekî ji sextebûna rastiyan û lîstina bi baweriyan de û ev kevirbûn hîşte mirov darjêger be û mumyabûyî be û nikaribe zanînê tê bike û yek ji erkên mirovê zanyar a rasteqîne ewa ji navbirina hişmendiya tund û tujiyê ta negihe genderî, zordarî û ketina di xekkên têgehên teng de yên dijatiya nirxên evîn zanînê biniyê dike. Zanîn liyangirtineke bêsînûr e ji evîn û bidewiyê û nevêtineke ji ketxwarî û dûrxistinê û rizgarkirina mirov ji her tiştê ku wê tengav dike. An dibe kelem pêş pêvajoka wî ya bere pêş derêya peyrewîkirina û bi pêvekirîna wî bi sinc be û karanîna wî ji hişta û karxistina wî ji kanînê re di xizmeta nirxên ku bi hebûnê ve girêdayî. Nirx jêdera xwe ji hûgirbûna hiş û zîzbûnê ve ye di nav heyîn. Yek ji armancên zanînê li hebûnê de ewa berzbûna hevjiyan, cîrbûna bala û lêbûrînê li çarçoveya cûrebûna mirovî de û geşkirina wê bi hevkarî, hezkirin û qankirina jiyanê bi rêya xebat û sazgeh. Em li bir gihana dawiya vê xelekê heta xelekkirin bimînin di xêrê û xweşiyê. Zanyar dirû tirsê da li roj avayê Kurdistanê. Nexweşî ew nîşana lawaziyê ye û bo xwe jî ji xwiristiya mirovan e. Ji dema rêyên cuda girtin ji bo jiyankirina kêliya demî ta roja mirinê himbêz bikin û tirs mîna baweriyeke qayîm e ji xelekeke ji reftar û rewşên civakî hatiye. Mirov birêva dibe ji bo nehesbûna xwe bikarbîne û bermayê civakî bimeşe ji çaxê zaroktiyê ve. Ji ber ku zarok
پیسی را دیا خود میته و تیلی خوشی پشت را و بس ناکه لی به هزر و هست خواه به درباس بونا مزم بونا رامان خواه دمجه جبر ویه که ام کدا آفرینری دبینن به رحشن مروف و برکتین ویرا به همان دمی درباست با جبو وگرتنا نرخ هری باش درو برو بونه دا و دیار بونا راستیا و آدا خوازا جیانه که بهتر دادمندی و خوشی دکه به پشت راستنا لسر هنرا آکوبه جدابون آن آرمانج هول ده تشتکی بسرخینه لی بداوی خزمتا دست هلاداری و آرمان جنوی دکه اوسا امواته جگرا مروه زانیار دناب هبونه دا دبینن پیشی جه ارنگاریا خوی کود خدا دکریار هلوست و چاندا خدا را دکه و او یکا مدهلک و ام لپیش راستیا خواستکن به هم پارا وستن جبو دیتنا جیانکا باشتر به کولتی و سردست بون و هر دو جه انجام میتنا نزانیه داد کبن و هروها جکو مکروشتن دست هلاتی جه پرستیا جماوران جه بزدانا جیگر را یه دجیانا و سازین ویدا جی کرتی دبا و دما ام ده کبن ده نیشانبونا ترسه به دربکه ده کبن ده خفقا پرسن وکری دا لسر گلک اگران رودانان لسر ماسای آدم و جه آب هفدو با قمیتی پلگه دکن و ده بکو ترس نونرتیا بینگه ها گرتن هویه دناو مروفان دا بکه و هروها سردست بونا جیگر آکو برنگه کی نیینی باندورا خالی سر جیان و جواکه به همان پیوان و نرخن خودکه و چاواکو ترس لسر هزر به وگرتن نرخ تینه گوهرتن بریا باندورا بزدانا کو لسر همیان هاتیه سپاندن و ترس نونتیا دست پیکا گریدانا با رو که دکه و جواکن تالان بوی ین جهش و آزادی خواه پارمانه هست بن کو ترس تشتکی دوی هبه و هبوناوی به خدای کی با گریدایه دوی او خدا به پارستن به پرست کرن و قربان مرووی جبو وی بین دانین و هر وها گهدانا فرماندار جو گهداناویه و چه تشتید قومه جو گندلی و بوبلات او خواستکا او خدای زور بازه جبروی ام ترسه دبینن مینا رجیمکیه جبر هما گانا خواستکن دستلادار بتشتید بنه سدم جهبوناوی را مینا فرماندارکی بدقکی پیروز کس انسانا ویرادکن بهینکیه که او زورداریه که بریک و پیکوا ترس خواب جه دم پرورده و زانین واقع متان و افتش شاگرد لدبستانان وردگرن هشتو بو گوری داگرتی آهین و دلزاری ببه بکتنا ترسه با آوایکی هستهی ده هناسانده و تا چانده گلیری آج شاخن پرورده و هینکرنه هاتو بو ورگرتن ببو روکی جو خورستیا جواکی را جبروی ویرکی دو رو پارتا رو جهلات ناوینی دا تنه دستکه که جه خواهد کرنا دنبورینه که جه درو و ویرکیه که جه رو شاطاری هاتو بویا ورگرتن آنگو بدمانها آکو ببند و باسکن دست هلاته و کریارن و این زور بدوال هم بر جواکو تا کسان دور پیچ کریه و لپیش وی فشارا دیروکی و بر مای دست هلاتی جواکان خود بینن دروشکه جه کوچ بریه جه هناسن خورا و با آوایکی بی جان پشت بی بستن و بترس جه سبرو جه بادجین و ترس با آواین رامانی نایه بر هلستن جبر ندیار بونا رامانه و خرادست بونا جراستیا تشت رودایی و ناوله دبه به دستی لگورتگاه اولی آماده بوی جبو پیشواز کرنا ترسه و جاوه کج ترسا خواده دگری او اینی و لگور در برینا اولی جاوه کو دگری جبر زورکاریا فرماندار و خدای مالباته و ماموسته دبستانه و نامه دراستی دا وقتاندنا برمای اولی جیا دستهلاتی جبرکو هر دو آلاون کور جتیک برنا روناک بریا جواکینه جبرویه که کو من ترسه دخوا پیشاندانا اکو بانگا بجیانا سروک نمردکه تجدبن لاوی خدای لارده یکو خدای پادشاه
سروری دابویه کی ببه دستی و ویناوی جبروه دوه خلق بانگ بجیاناوی بکن و ترسه خواه دراجن مینا نافدارین دکوین کراهی و هزرین وان و هر وسا و کلیتن ترسه به حسانی نشکن بر هنده کولان دبن تالیزوک و سرداو دیدا لاپری نکن آدمی در باست بن و روشتن کومی تنه دبن پیوان ججوت بنا فرماندار و فرمانبر و لسر ریچا آفرینر و آفرندک هاتیا ورگرتن جبروه هشمندی والا دبن جبلی جهنک توی و گوتنن ین کسن هینک وانا نفش دو نفشکی و دو گهیزینن جبو خملاندنا جیاناوانی وکا حنک کرش و اف دبا نیشانا جیاناوان و نپنیا سرت بونورش بینیاوان تا خونن دموکراسی و وبونا لسر جواکه تنه چیروک بن گیانن والا داناگرن تنه جهنک خونن ین بون دابون و کوچبریا گرام و دور پیوچ بوی دمینن بخارنا تا کس جتر را وکی دور کتنا وی جهنافرا و شرطنا دیمنن آشتی بونه لگل همی تشتنین تایبتن به نافدارین آفراندنا تا کسی و لحین جبر و دسلادار لسر تیربونا جواک جترسه جوان دخبتن تاکو جیانا جواکی بهیلن ده چارچوبایا دیمنن پابند بونه جخدای پاری جخدی پاری او سروک همدمیرا با او بانگ جیرا او جانگوریاوی براوان خواه و تشت گریدای بوان سلوگانان و زاروک راستی وی جوره جگونو کرنا رامانی و زانیاری ته جدست پیکا چونا خوال دبستانه و را کرناوی جدی منن سروک خواه جانگوری را رژیم توتالیتر تا که کس هیشتو ببو ببا دروکی جاف شکستی هزناک ببارخ نگر لتن مروفکی روشا خود پجرینه جه چه کهلیه که ترسیرا گراو گیری خود که هنچ کارکی گنی در روشن هری حسانتر تشتی کل سر ماسه آوه به دانین د پجرینه با باندورا ترس سرکوت کرن و خواه کرنه کره باز کری تا به تنه کار کرکی آن پیماندارکی لکارگاه ملکچی جه فرمانان را او بخواگرتنن بیرنگین جه رفتارن تیوقراتی اولی هاتو بناورگرتن لگور هشمندیا پارتی و بردیدویا خواه هاتو بگوهرتن جبو ببا اولکی گشتی به ترس او راجر بنا کوتکار و جیتنگ بویا و ترس جهیزن اولهیه دوسا دل راحتیه جهبونا وی جبر کو دزگاه اولهی چککی درش کریه لسر جماوران تاکو بترسن و خواستناوی جیانک باشتر سینوندار به جیهانک تیدا چاندا ناکوکی و آزاد بونا دربرین جی گرد به و راستیا پیکتن بدو سر هلدان او را پرین مروف ده ده لی پرسینه لسر نپنیا چوناخوا لأردنگاریا ترسه یه جیهان دلزاری و سرتی پیکتی و هر دو جی هناست وستینن برهنده توینه که آزاد بن سایا مترسیه نینه و مروف تشتکین ناهلینه جه فرهیا برکتنه برام بری دور کرنه جه جیانا خورستی را برهنده ترس دهیلا مروف به هشبه ده دربار روانی و هزری دا برهنده برکتن تو ندبه بنا دیار بنا آزادی و دربینینا لسر نرینه و برکتن و رابرین زانیار تک دچن و خادناو دور پیش کرنه که تام داده بینه برهنده روک و روشتن تک چویی دهناسن تا که کسان دا برزبن ترس به انجام زورداری و ایشاندنا هناسه به صدما به هیوی و ایشن کوم بوی ترس جنگا نافخوایی دردخینه و تا که کسان ترسا خواجه دست هلات آشکره دکن بریا پفچونو و تیجان وانا لهنبر هفدووا برهنده برچی دبن و جبلی سرتیه ت دستک نابینن جه بالا کرنا هنرا ترسا هیی دهندره واندا
وسا ام دبینن کو اف همی دهیلن مروف براستیا دستهلاتی برامه آکو بشه و روز جواک خواگره ده با آواین هونی جاندن او کرتان کرنا زانیاری و پیوندیه که هیا دناف برا زوردار و میری اولهیه آزور کار دا جبر هر دو بنسها سروک خدا دخبتن یه بدوی و کریک مرووی ترسناک دکهوه نافدارین وی سخته دکه لگور خواسته کاری خستینی ری خستنا سرکوت کرنه یه ماینا وی روا کر و سرپرستیا جه گلن کتمی خادتاوینن برنگ کی به جان و پشت به بست و قوچان نکی بیروز گمان لسرنینه پرهنده جه ترس را نیشانک مزن هیا باندورا خواه گوره لسر جواک و قناخ انتاق کسن وی او بینگها چه و بو هیجینک گیانی آن رامانیه و دبجی او پنجره که وکری با جه آشکره کرنا چه تشته هایی جه افگاری و بو بالاتان را جبر جه زکی ترسه و او پانکرن درد که و آکو بو جه لاجین نتوین بیدستیه او جواکن ین فیری استخاریه چانداکریه و زماندانا سولن سروک همدست و اولداران خدین قنجیه بونه و جه ویجین سروک خیفزانا بخارن یه دوسا پر کسن استوخار درامه جبرویه که راساییه جناب برنا اف کلا درونی یه جیگر بو و دقن پیروز آلیکار بو به جیگر کرن و بجه کرنا و برنگه کی کل جبر کو پیروزی باندوره کی خواه درونی هیا لسر چه جا تا کس و لسر بینگاه ها رابونا دست هلاتا سر کود کرد آگندل آواد به و آواد به دما گده به میجی را مجول دبه به گر جبو هاریا جیانه هر روز ده هزر کسی پیکتی دا تشتی کی دیار نابه تنه رازیبونا کسی یه ده دسته وی دا کلیتن هر تشتی هیا او لسر هر تشتی دکاره اف جعالیه کی و جعالیه برانبر و دست هلاته کی هیا کدو خبات وی دست سردکه وی بدو کتی بدویه کو دیمنن دروی کرن و بدنگی دیار بکه تا جیرا سینورا هری جیرین جیانا باش حسان ببه و دوردا یکم بینگهن ترسه ساز دبه و دبه کودل هی نامه جف کرنا را او وگراندنا سدمان جه چافکانین وینارا اوا دل هی نامه جه چه کرنا رین رو کرنا ورگرتنه بر و باشترینه بر جبو آشکره کرنا چه تشتی هاتو بویا و شارتن بن ناون نمونی سخته و مبست جوه نمونه کرنا نیشان ارینی بسر ترسو دست هلاته و حولدانا برگریه جه یک خدایی را یه دیمننوی لهر دره بلاف دبن و خلق درد کون دیمننوی را دکن جبو حس کرنا خواه سلوگانی جه را دیار بکن چه کسی حول ده کووان روشتن توتالیتر و افسانی دزکماک خدا سنگر بکه دخوازه مهندان بده ترس و پیروز بونه و جوان کرنا وان با آوائه کی آشکره و بیرنگ و چنا با آوا کرنا فلسفه که لسر تحت خیزه پیروز پالا خود ده لسر ملدان و خارا دست بونه جرامان ریبره بیرناس را و قد چنا با دست هلادار بیرناس کی سرکفتی با آن بیرناس دست هلادار کی راستین با و هین والاهیه که راستین هیا دناوبرا نرینن بیرناسان و خودین دست هلاد و توریوانان ده درباره ویکه دا و تورین وان جمه ندانن خاپینوک در باس نکرن
armanca wan nû kirina çandakerî û swînûrdar kirina berzbûna mirovê zanyar a serkeftî, berhinde tirs çêbû di hembêzê nezaniyê da û bûbû pêk hatiyeke rastîn ji pêk hatiyên belavkirina zorbedî û pîrozbûna a bixwînê têrbûyî. Ji bo birwê xwe xalî rengî pepûkiya xwe ketiye heyînê xêz bike. Wisa ji mirov re diyar bû ku efsan beşekî ji jiyana wî ye û divê rêza wê bigire û divê rêz lê bigire. Ji ber ku beşeke ji ûlawiya a ku pê bawer dibe û erke li ser wî ku bawerî pê bîne û pê ra bide û bistîne mîna niviştê ji bo ser û pariyê xwe binsiha rêxistinekê pê ra her tiştê parve dike biparêze. Li gel tirsê cih girtin tune dibe û pêdivî ji bo tebatê tiştekî misoger dibe binsiha jiyaneke hejiyayî. Taka kes di nav da li pey tiştekî wî dilniya bike dikeve. Berhinde alîgirin efsanê tenaziya xwe biraberî û berketiyên zanyaran dikin û girtin heviya têkçûyî di nav wana da gewrtir dibe. Ta bibe dirêjiyeke dîrokî ji pevçûnên duhora. Ne ji bo desteserkirina li ser erdnîgariyê tenê, lêbelê ji bo rewakirina rejîma abihêz ji ber ew hêjayî mayînê ye beramberî şimara kesê lawaz yê ku têne jêbirin û tunekirin. Em dilheyî berferehkirina danasînan dibin li ser gelek em dilheyî berferehkirina danasînan dibin li ser gelek têgehên yên em pê bawer dibin li gel pirbûna dubarekirina ezberkirin û bernanên wêna. Ji ber ku mirov bi awayekî qayîm dilheyî tiştê xwe ramanî û hizrî dibe. Ji ber vê yekê sinûrkirin wekî dûrpêçkirinê ye û ev dûrpêçkirin mîna pêdiviyekê ye bi rengekî bêwate girtin heviya zimanî di navbera du koman da diyar dike. Yek ji wan dibêje ku ew baş verî raman û wateyan bûye ji nêzva berva jî yê li beramberî xwe. Em ne bi darjêgekirin û bêcankirinê re ne di çarçoveya komek bawerî da. û ev tişt bû sedema harbûna dirindîtiyê li cem mirovê rûşhilatnavînî da. Birêya ayîndariya xwe olî û partîtî ew dimêtê û bi koratî bawer dibe. Bê ku zanibe ku her giravkirinekê li ser darjêgekirina ramaneke bê pê bawer mîna seriyeke kaokî ye. Ji ber vê yekê em berdikevin zanîna yê me wek zanyaran li pey dikevin ew bixwe jî nivîşka ronakbîrî û rizgariyê ye ji baskê bedenketiya ramanî û duzbûna pîrdozî ve. Ji bo nûhvekirina nîşaneyên bawerî û rabûnê li hember qonaxin tirsê yê ku rêxistina bavanî bi her du baskên xwe malbatî û desthilatî wêna cîkir kiribû. Berhinde ku her nivîsekî liyangirtî ye û pîrdozî wekî danasînekê komek ramanin em pê bawer dibin yan em ji pêşiyên xwe werdigirin an em wêna birêya nehestbûnê digirin û ji me qut nabin. Tevî gumaniya me ku em dikarin xwe jê rizgar bikin. Lê şûpên wêna li ser rewiştê diyar in. Tevî girtinên ramanên nû. Ji ber vê yekê doza azadbûnê ji her tiştî rêjeyî ye û tenê wekî xwastekekê dimîne û em bi çi tiştê ku di hundirê xwe da cîgir em pê ra didin û distînin ji bo çêkirina peywendiyeka baş di derbarê raman û şîretan da. Ji ber ku raman ji nişkê ve dibine alî lê oldarîbûn û bêcanî li biniyên xwe de ne û ew kêşeyek rawestiyayî ne mîna kelemekê ne li pêş rêya rabûna zanyaran da. û tirs medihêle em bi lêpirsînê mirov di derbarê ezmûna jiyanê yên ku têda dijî biran ji qonaxa canîbûnê ta qonaxa gehîbûnê û piştra kalbûnê. Ji ber ku tirs ne tenê di çarçoveya têkiliya di navbera
دست هلات و جماور دایه لی وی در باز دکه و جیانا تاکه کس نیشان دکه و مترسیاوی جی پیشروشه و او ندیار بونا یکو خورستیا جیان و کردیان دور پیش دکه لجم مروف روشکه جدودلی و رامانبونا جندیاریه پیدا دکه جبر کو تشتکی لپاش تو نبونه نینه بر هنده فلسفه ساغلمان دما جندار دمره لجموی قطبه و ریزا جیانا تفگری دردکه تا گنی و رزی ببه و وگره آخه و ببه تشتکی دن و تبلی هینه ببه برنگ که یک گرتی به همی دنوکن جیانه و جدرن ویبا راماندنا به هینه دوی پیشی جدرگاه مترسیه در باس ببه چما مروف بنسها هبونا شاخدای آبر و بدن کتیبون و تونبونه دیچه ترسه و چما مروفان کلمن زیده دریا هفدو داتینن جبو خوشیا جیان شاد نبن لرخ تونبونه او چارانوسا همی جیندارانه مروف دروه کسی برانبری خدا به برهلستیه که زانیاری سکنه لیل سر تیک برنا یادن جیگره جبو پیشت برنا هناسه رجاندنا خوینه وکی لزبونه که یه جهاتنا تنبونه را جبو دست خوال سر چه تشتکی بلابات دینه و دبکو او آوانتیا آجو جه زوربازی انجام دایی تشتی بهتر مروف ترسینه دناو جیهانه کی مرن تیدا بے بنده ده همان آلیین جیانه دا جبرکو سرکوت کرن و کشتنا اوینه و ویران کرنا پیوندین خورستی و گمار کرنا سروشته بریا جنگه او همی هیشتن کو ترس بهتر نیزی مروف و جینداران با برهنده بدوبونا برزبوی دمروفان دا رزید با و دبه لیلان و دومان به انجام تک برنامزن به دست مروف چافکار و از و دانینا مهندان پیروز و والا لسر خورستیا جنگاوی لهم برکسندن زحمتین گلک درو جواکن کو هول ددن آزاد ببن دذکردن دناف گلک قدخین این تفگرن وینا بس دما زور بدی و بیدادی هاتبون تک برن و اف دناف کسی بن دست دا شورشکی گرسهی آوا کربو لهم بر وقت نمانو مرنه برهنده نیکولاس بیردیو دبیجه مرن او راستیا کورتره و بهتر ده جیانه دا بنیشانه جبر مروف بسر دیار دین جیانا خوی روژانه و سروییته و افتک تشته یکو ماده لأنبواته جیانه برامن و جیان جدر وی نیشانا مرنه بواته وارن کود تالیزوکا خونو هیوین نام چقندا دجین جبر تمی ده روشک جرو بروبونو او پیدا گرتنه دانه لهم بر زور کاریا دیروکیا گل کردستانی لپارچین ولات خوی داگر کری دجی برگری و رکبری مینا سرکفتنه که لسر آستارامانو هیویا و دبه مینا در باسبونه کی جیانا گیرایی را یکو مروف کردستانی وینا دجی برهنده ولات او واتیا جیانا سرکفتیه لسر تیگهن مرنو نمانه برهنده بگرتنا مروفو پیدیویا خواه بگرتنا کوکه انجامک خورستیه جهست بوناوی بزور بدی و مفخاری و هروها او پیدیوی مینا ناوروکه قایمه مروف زانیار آرمانجاوی دکه دما جنگ و دورکاریا سپاندی بوی او بردوام بونا رژیمن سرکوت کرو کرده خواه لهمبر گلن خواه مینا مرنا پر رنگه تیکرن جبو زیدتر تیجان هلوشین و آوان تیا قرپول و دما جیان ببه میدانه که جکرنا مرنه را برکتن و اورا برین کیفرات کری جبو خورد کرنا پیوندین خورستی خرا دبن سازی و رژیم دبن چککی لهمبر گلان و رودانا دمی و جهی بجورین قرکرنن روشنبیری و جواکی جی تنگ دبن و جیان مینا مرنه کی سروشتی دبه دمینه مترسیه کی جهرگلین جیان و نرحتیا ما قطنابه لپیوه راگهاندنا یه ایش سرتی و خوینه بلاب دکه تا جیان ببه دیمن مرنه لهر جهه کی جهن جیانه جیگر به و خواه بوینین توتالیتری دورکاری سرکوت کرنا کم نتوان جنگن اولی و جهف کتنا جواکی دیار دبه
و دوی درباره دا ناسینا روین مرنا پیروز دته گها رژیم ستمکار اثر کود کرد ین زور بدیه با آوای کی بریک و پیک با سپادکن جدر وی هینا رشتاریا ترسا هبونی لجمروف برهنده ترسکی سیاسی درونی و جواکی پیدا دبه و دکوه پرگولین جیانه مروف نکاره خالسر هل بزه آن وینا پاشگوه بکه دسها او کتخاریا سپابوی دا او دوربونا دناف کومنین جهر گرتن هویه که خوینی را آماده دبن و ترس مینا گیها یکی باش به دست رژیمان دبینن و تیب کارانین جبو خارندنا کریا مرووی آ نمابوی به در باسمونا قنافن جیان و هاتنا نفشنوی او ترس آکو مایه مینا مترسویه کی گرس و دهش و دلاندا جی گرد با و نافدارین خلکه روش و رفتارن وی زفت که و جیان و ریا نفشن وی ریخستن دکه و مرن دست خودانی لسر چارین وی جبو آزادی و سرخبونه برهنده برند که و دوسا جیانا ترسه برند به مینا شاهیا خونه جبو گهشتنا جیانا باشتر وسا پیشروج نپنی و ندیار دبه بنسها ویرانی آکو برفره و شاخدایی دبه بهتر بندیار بونا آواین هسکرن و دوستانیا جواکی اف لیستنا ین رژیمن زوردار بریوا دبن جدیتنا وین تنگ و دبشکون جنزانیا به هفجیانه و برهمن وین ارینی تین و به ترسیرا ددن و دستینن مینا پیوستیه که دوی هبه جبو کدی کرنا هرسا جماور و خواستکن تا که کسن وینا جبو جیانا خوشی و پرنگیه او رژیم جشرفروشی و زورکاریان لروج هلاتا ناوین دا گرتینه